pa bone okodu won so anya adwuma anye afa oba no super me choso pa me cho me fa ne bone nche no do aye bia me fa nche no enti me ma me penene so teye ana ofa me ka che me say what is ne ba sameba na bana ne ba me hwe ne manje no oyo bata obi di ne ba enye ne de enti oba no ne hihia ware no me ma ne ko oba ne ho that na me mo meti ase tell me tias mo say ma abla enye hwe yes obi fu ma ye fu dwa bon wa ye bone de nso fa ne bone che no so ni papa wodina doriye on sanye sa mistake ni bi nti fa ne bone che no ma ne mbra me ko ekura me ko fa aduana mebla mu bi ma ko ma me wo ma me owo me de na no tu asem ni mu no me jai bibia ma ne ka because me dwuma phone na message no this me dwuma phone any dia na ekoso to me na tu me fo senka e ko ye ma na ko ni me nti me hwe manje boy ni bi because boy ni pa bone nso ma me kan ma me je boy no oba 27th May 2019 Scott be fi Accra ba kwa no ye bo mi Samuel Boadi Scott be fi Accra abako fo duan ma no ni bi fi South Africa ho no be Accra no pacho you or slow be private car no pan question Madina station and no free draw the buy nti ma this ka ko hia no ko fo dua pro station na me twia ma no nti me person obi abehu se we tu kwa ko baabi ana anye yi nti me to 50-40 bag na say ye 1 cedi no no na me to na me de ne bag no shem na me de ne ba fie dan me niti no kwasa dan musuwa na message ne tena na me provide bibia WhatsApp bedua no be bibia me na me ye bibia wo fie adwuma sem na ma me na me tipen pon ya masam obuadi 87.9 ye emo na ni nsem baaye ma ni nsem baaya o se mi nsenyi nse no nye ready so obewo ana mi sin nse no me nse no ya funu boni oni mo se maso enipa boni eye nipa boni ma na mi si bi nsenyi nse no asem obuadi be ka chia me ne se mi si nsenyi nse no na ti se mi ametimi ahwema kopim nse mewo ana mi se ami amehwe me ho ma mpanti me bra penny ye third born ehwe me bra me bo me bra ma na me bra sama abna hwe na wa yinyi nse no e bia na mba ye mienu pe yinyi nse oso onhwewa Akoma de shede ba de be 87.9 me visa agro me first hospital me koye yes me go scan na me ko chaye no me ba ko scan no so mo family nye crema wo enti me ko cha baby foforo na sam obodi anya pragia adwuma ya oye na me so same me pacho mam scan ko scan asmo be ka cha me so me say me want scan no de be man ko de ko hotel no ba akoda what's saying me dabi answer edi answer no ka cha wo o scan na de mam se ko scan nko de ko hotel no ba akoda o kasi wani mu ana sache say bia o kanu kwan bi su na wo no na wo dane no akọ ne wo kai ma bibie mu dancing bi sheda ball na so mu nti wo kasa asem asem ya me ya nti wana pastor si del me kan si pastor na e Monday me born me mu ha na me man so tro me ensa o ma de say so try say ma me patch me born na so me ensa ana me ka chen so office me ejimi for ba hu wotu kwan hwe kwan ade me fa so awu ba me ma me amama jo sanu ni ka ye boni aye ni wo ba nya me nyim una wa hye me nyim ti kwa be fa so yi akwa na fi yemu no yi akwa na fi yemu na fa mi si wo na kwa kwan sabre na o ka sa asem we yin a che no free South Africa ba na what wo fie me dem no man na still am na ti dem we dem na no oda ma sorry e na we yin say your saka cho se po ne kwa yigu fa cho yi e na wo show won kakra nka o mo scan ko twa scam o to dem e no say ka cho so ba ma scan ko twa ne de ko de ko hotel e ya sabe e dia kwa ko di ba fa cho yi bradi nya kopo e ma kwai mo mu din samfo yanko mommy anto ho na me hu say bani nya be so on hwe me enti me bra busu mu bia wo ti me me bra mane no na me that time 3 months enti every month bia na me ba send me 3 million na me ma me nso na Mr. me chimi yenu na we di ba me ko hospital na me niska na Mr. me chimi yenu no ma miska no da so to them in patranti on 3 months time no ana ko hand dan me feduma bae no ni me de no ko hand dan e wa asokori zongo abechi ba ko fisa me fie asokori ko fedua asokori zongo abechi ba ko fisa me fie ko hand ba na me nim say anti when is the me fie me ko aduma no me baboy no me jano
emano o da kwani blame wo kwa me so ko adwuma m4 na me fifie kwa adwuma no da kwa na be dia kwa ho se me fa me ba no ko no hwe no tun se se why na de so fa ne niam ko hand dan so fa ne niam akwa me ni no hwe akwati mo den anti me fi adwuma bae no me ne bag ni bi dem wo me so me ko catch me ma me say sami so nhye akwa na ma ni ko school anti do so area no me hwe akwa na ma me ma no lo fe anti me ba ne ko school a no so aba ni fi na ma me say you anti me ma me so bae na sami wo ho but look is na that so meet them na me say meet them nti o sisi me ba no pe na me fi area na aka che ne say adu ma me eye meet them on ti ye nko school to hwana me ma me de na ade ko e akwala no so esan se ne papa ni hu ntem sa no sa no ti ma me na say akwala no ta kwani ni me ma papa na cha say next man pepepe na ya pai afinumu ai afino abosome edumienu nti next man pepepe na cha say ya pai mu pai obi be say o say afenche bai no kra afino de enche ba na emom no enye obi a na afe no ekọ ebeto no sade nei ye tete awuwo ni awudie ne accident ne ho ne ma no na just afe ne de no kwasem pa se nche ba na enso enye obi a na afe no ebetumi akọ ababa beto no nti sa woti ase a na eye onyankopon Shedi ampono ankasa adaromenti ena adwada akoma mu nsem twumedie nyame adomode akoyase ababiem eno nti no ye gye adwa na sele abrebia no ye ye no enenso yesan a de abramo pe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  ase se bibia tumi aye kamenti no se waka ye ho de a ene na bomode a na ebo waboso ni ye pasan se ene de eba no emu eduye papa editie na edika enti no bomode se obehwebie ewo television so eno no mesrew uko say Chrome TV a we multi TV no so anamboa we say Chrome TV a deketa e was so baby abekobia e was so oda so tokro mantwem bibia baby a hye bia wo de babia wo benya wo say Chrome TV nti wo de on chap obi no mra message ma na omra me o me piantum ma basa de eye wa ha life wo so obache no ho o say kuma na asa papa bi na on sabe enti mu ana mo ka say onua no ebetisi mfimfini nti no to de bia eya munya ahyase no ehwe no mepacho o say Chrome TV make us say dem ti ahyase kosi awieye ni nyina no obenya na chese won so ahwe bi Rabi 1 TV so eno so edem live say make us say wo behwe bi e wo Rabi 1 TV na oba ye Facebook live nso Akoma 87.9 FM like your page no na wa comment no abomode ya say wo be share edi amaye Pastor Julius ya no wa ko Facebook na ntem so yenua no mu adaroma wonu gina so no na watumi ama yehunu YouTube nso Akoma 879 FM Akoma 879 FM YouTube so obebomode anu subscribe no ami notification bell no so press one you get notified no share ama for front so etumi enya bi ahwe na bibia etumi ayekama yesra wo TikTok enso edi atwego nti eya na TikTok nso yenua no mu ewo ho no Gali shortage my practice I won't say the me try my practice and I will try and your gali short gali short gali shortage no number gali short no Gali short it. No. Short it. Gali short it. And where the my brother they are gunshot. So no nyefe. And so some Muslim but nyefe. Say short in the gun in bob. And it is up a penalty to adawro ma na mabomode ase mo be share wo ho nyina kama ediamaye na bibia tumi akona nim e bodonko a onua TV de betum live eye 1 na e ho so atumi ahwe bi e wo ho ma bedwafo akwa ba se Pastor Julius wa papa me mu akwa ba ma me je so aburu
ena kwa koko emo akwaba ya jo weekend ni net sen nyame adom wo ye mobon ya keka bubo mu an e dia besi ya nyame ase evangelist amen Gentle Jack bobo de adumna Ukraine sa na ye chenra china ba ya chenra ye ti hongo ade ayi Israel Wood and I know you told mango ne brel producer do kuno oba utimi na nima draw do o ha say nyame asembe yeho nyame asembe yeho nyame asembe yeho hallelujah nyame asembe akutenna nyame asembe yeho ene nyame asembe yeho hallelujah 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 unyame asembe yeho unyame asembe yeho Esmedia, unyame asembe yeho hallelujah. As I say, you more mango. More mango. Why was the winning back when the other side? Now, how school one she jamada. Yeah, he was a day you were when you the best so Pastor Doctor oh yeah, me so come. Nyame adwuma I shall say born here. Pastor Nefri ho. Aka Doctor. Na so beto wodre. One corner. One corner. You pay. Nyumba na Matiani se mani mobi na ya won so de ye ko social media live enuti bomodia na ebraho na watchi Mr. last week Friday no ya can be for mobile phone no communication say ya toto your phone so ase na obi kra frɛ wo a on fa be frɛ oba don hwere enya de a wo be fa ko yi ebi so na asem hia ene nipa no e kan de a kyerɛ wo ebia na nipa no ne ho akwaka adwam na wo frɛ wo na waka kyerɛ wo so hu na naja se wu hu na watwi wani bia no appointment bi no application bi bia na we interview bi ye kan ho asɛm makrofo bebre enso e kan se no de no kwasɛm se edi nya papa enu nti ene ye sanke be hwɛ ba bi foforo se bia lock a ye de to ye phone so yi ya na eboa na wakɔ baabi wo phone akɔ yira wanya ni papa ebia nko ofre mpo opese wonya wo bi frɛ no nanka asomasi ara so obenti bi agya ne fo wa ho ya be hwɛ na lock bawe na da phone so lock no ededa ye phone so say ye dan ne ye sanke no ene ye bɛka ho asɛm nanso so adane because ensem na ekoso wo my Ghana mu no yenim se every season bia na se afi bia ne de ba na safi we mu no de atia si makunkum so enti ne adane ne se weekend ya ne te se ahyaman brodo ho be ma kantin ka hwe brodo ho wanko hu so obi butu ne yire so ne da obi fefe ne yire no ne yire no obi gina ha da bi ze driver bi abra ne yire brodo anadwo wonte ase enti wakum ne yire enti ene yesi yehwe like coping with extremely jealous husband yeah woni wo kunote na woni se be mai de ni ninkuntwe no anu ade wo yire ni ninkun ne kura twen no anu ade anu ehye ebesi dan na woni sa nipa no atena wa bra o ha bi ama so ati ase ebesi dan na woni nipa no sa nipa na atena edan ba ko onkoye bibi enko provoke no wonko ku na so onkoye obi nti now Pastor Julius ma yes certain free so ma just the fete for so you must say for say man me ma one jealous ye ni kan mi so mo say hwan na ye what you say na what that na me ma say na acha say wa no ye ma tie for mbrem say ma no pa na ye ma ye sure say na kura na ye jama mo mbeka tell say mema na obi say ma ye jealous ha ye family tie for mama one by one yes
Sabaya ye tie for no bet Nsem ye kabo mu a omonte edru bra na se ye ani bra ba on dey send ye kon wa ye betimi dey aboso but sabaya omo beti ase yie ni nti what ase nti ema ne mema wa mo pa na jealous na ye hunu ni a o ye jealous ya ba studio abedi mu nkomo sabaya ye be copy with se oba na ye jealous na se wo woni ukuru na tie ko for started the bad dada kwa ma yere anatie enti no sa wo yire ya jealous ukuru ya jealous ya woni se kwan be so na be fa so be copy with sa ba no na se be ma no enti ene before na atie for no be mu no ye nka ho asem kaka okay no problem na wo munya fair idea of what bet me a discuss wow ba men famra wo so said ye yaka no man no why na ye jealous mema twi ni nkunu che ma ana ma twekura ma jealousy no relationship na men check the phone na men check mini ababa ko root y channel said the root to see boy adwuma wa root ye be shira ababa ma o mo ma nipa bebre so na Facebook no so nya men shira wo jealousy no ewo mamu wo mememu ma na ma ne meme nyina wo na percentage wise na eden sonson ye ba no kire se na na gase ye mema okay we dey on so asiase di ma ne mema no percentage wise no hu se mema de wo soro mema twinu nkun pa che ma ayese bayi no ma ne mema nya obayi na bema de no hye nanka na sana de netie na ma me de madam so fu bi de example madam fu bi a me nim no pa o ta chema echi wo baby na ono ne ba at ma more than 5 what is ono ma da 5 e no be ware no ware ye no e na aware ni mo ana da ko na irishia na yes boy the yes boyfriend or oh da we dey me pina na me na tia ware mini o na ma obo na mane no so fu so te wana ade ni be siri trim say te me yira me na mo pa kwabra ni bi akoto ahye so adi ni da oh na aso on twin sutuo oh ka tem so uchi oba ni nya mehia no no kra no onye nhia nam ne ba bi no nim ne yanko ba bi kra ma o be siri trim say na yire sa obi a enjoy ya na makoma aso nko kunu na okan ko si se du ba bi no se o ne bran hia me you say ahan ko kun bran na oba wa na yire no ye virgin na make a choose wa wa rim so for wa rim bebre enum wa rim more than that na encourage the ultimate kaka no oh but oban no any problem o ba be man no ye ne ya se ade a ono da wono obi edi ka to atemu ahoma awa bra satam kwa no mo nya nware yo enso onimu numpo no nya no oh enso ohwe a utumi se na chaza jealousy no na ewo ni mu na we any other ones be experience be yenyinya and ma make kase emma jealousy na no den eche ma do man so bi se ma e kura but emma de na no den na be ma kura de ma hu se oni na yire kura gina wa e wo feeling na wo nya o e different from oba be hu se ne yire ene nkofo na ma ye tete be di so ma frefre ene anazem yire so be su de obewu it is different but say obema ena na yire adwuma ya ena nke mema so frefre na ma ka no so different it impese Ghana nyina antiase wiase nyina antiase say obi are jealous both wives and husband now so mema de no e wo soro e che ma me da se ena waka no kora and God bless you and then ma ka no kora na neka o de bia metra se me no wana ka no kora na se na waka no kora okay se mema de no se obe ka se obe ka no kora ma ko hwe na nse nyuma a esisi a ho eye jealous keke ma hunu Nsem yere ana ma so daye se me so daye na madamfo ene fa ya me yere ade chi ya me nkoku me yere se die ntia obi so to me eye hu na frefre me yiri we die me sha oni be ma we omo wo mpona twen ade be chi ubehunu waku ne yere
wase me na meti sika ehwe ababaawa no na mahu se wone guy bi ene nam 1212 bi mekuno hwe mekuno eye hwan mu na eye saa de ni nyina so kosi di adea ni nyina ekosi sei se wo fanachi asa o fanachi onua ni sika o onko fa ni plane bi nko baabi onko sei ne car on fe jam tu ni fie wonye ne hwe ni dia ne se ne bakwa wonku ne ba ni dia ne se wo se ba ma bi frefre ne yere ana ne partner ne girlfriend oba woni ne tie ana oba woni ne tie wo se dia opese wo jai no nti emema dia no eden eno na pastor Julius emema dia no ehu kura oba betumi ehu se ne kunu ni oba afoforo ene hyedem wa fire no wawie kura won kasa obeye krom ne kuru kura be pa ne chewa obeji atum ba be ma onfa nche ne da se yemfa emfie edunsia san ka ne ho na de na wo ye no eda so woni tirim wo se ne me de ache no enso obekai wo de ache no onfa nche ye enti emema de omoje losino nunku ntwe no anu eden na sa wu sa be ma no a asetena esese woni ne tie nie hwe woni o mayiye baako wo hwe na wo bi frefrew na nkomo bi koso a hwe ni yiye na obetumi ata ofuni kro obetumi atapo na wo ko na nkomo bi a wudi no unse obi wa adamfo bi a oni ni di enyansina goro enyansina goro keke enya ne hwe no oni ne ntwempna saa nipa no wokunu betumi aye ni bibi o boyfriend no obetumi aye ni bibi obetumi aye wusu bibi enti na se be ma ware ko obetumi enu wo bi a enyo hwe di sa nyansini agoro no bebre wo sa omudi sa agoro no bebre wo sa omudi sa obi wo anya ne hwe no odini wode wakosu ekuma kra fa wo yi kakra kafiri wo we so se fa be ma kakra kafiri wo abra ebi wo bi a woni ni jiri obi wo oni na di sa agoro no ache enye nne na mu be di sa agoro no enti sa nipa no se wo se wo kunu ana wo yire ye sa nipa na hwe wo yiye wo ho eni sa nkomo no ewo ebia time bia wo se bia me kuna pie ebia me kunu kwa ha ba eni di sa nkomo no wo sa nkomo no wo ebi wo sa agoro na woni wo bi di sa agoro no enko aware mu nkomo nyina woni ni di na wo ka ena wo di sa bemetu oba wo mutumi di sa nkomo no wo mu di sa agoro no ewo ho wo mu da so ye de edie but obi a wo na yere we woni kunu ewo ho wo mu di sa agoro no nti se wo kunu onu no oye nunku chifu a ena me ka se sa agoro no yeni wo bedi susu adi ne mre ne kwan so efisa da kuru obetumi akum unse na ada no me ka se ebi kura na agoro ena ebia oba ni kunu ye de edie because ye wa ha bebre bi kura tumi say eba no nya wo dia obi kura tumi bufusi wakofa girl dia me so me kwa ma obi afaya me but agoro no ye de odie onye saa de no bema wo yi nunkufo no obetumi akum nti saa agoro ni nyina esese wode wanu aka onu aye bi ntunsu onu aye bi ni so me ye bi no enka saa asame nkyere no eno toto wa kwan ne wa agoro yiye na nunkufo pa omo ye bema omo ntumi nse omo akoma so bebre ye yi mema 100 si wa meka se mu 5 pe ene timi so omo akoma so se eno kra na ye oba ompe no unse oba bi wa ompe no na ono ne yire na ne girlfriend na ono ne tie no na wo ba be yi obeku sesi enti sa bema no hwe wa mo na mo ntuo mu yiye nkomodi yiye woda mu yiye nkomo bi wo ho na wo hwe na wo ka na nanimu asesa chaso agro bi wo ho unu obi di enkoyi a chaso enye sa obeku obetwa won kwaso na wono abetena wiase na wo so wawu nkwase awuo ni abeno nkwase ansa ni abeyo nkwase yiye enti mesere mo ema ne mema no mema de eye kesiye esene maade evangelist amen yanchi atie for
asemu ya koye ema bayifo ne mema bayifo ema bayifo wo ha omuntimi nkonka bema bayibo nsamba ko ya ma me kasa ade se nunkuru twe ana ohye dama yenim so yankopon so ye bema so ye oba na me je di so ye bema yankopon odi ye ba wiase ji di so ye bema nti no so ye ja o ye nyame a o twe nunkuru twa awon to so ka frim ba ko kosimi yansane nan ne mpempema wakano nti se su no obo mema first nti em se odi ja mema me jiri se senka adam tiase besi na ne yebusa se na ye den kura do nka bia wodi ache if but ka asasem na esi dada eda so sha adam tri if na ma me hwe ase ya ka asem ne ma wodi ache o but emema o memory bi wo wa in free order 1000 years ubi sana obeka fresh ti se de esi ne ema wo sa de ne se ne yire ema ni se yire na ma ka wo ba ko ka wo bi we kura ya wo ba yi mu pressure na na ba wo ka ji o de twa kakra wo ka se de o de twa ma worry oba wo free no ya na eso ekọ ba emema ntesa enuti bema ba ku nu nkuntwe ekonka ma be 50 ade a oba be take action na edi years but bema ayese kraman ohuru ya no but no oba nso ayese okra ohuna no obu na nichie ema ehuna epoti se de bema huru ya wopo no wo mu no so enti mama average in there made make say said the nyina aka na emema no nkuntwe no so ana ohye ade a ne yira ye no a ono aya ne yire de ache no so beba no koye bia ana oba no koye bia den se e de che me makofa me yire chi wache me o na mpanyifo abem enu jai nya hwe nsem mema de na pata na kokọ yamanu kusua agentoma na waidi eno ano se me yire from echi hey bi kura ware na gu kura so 1000 years na da so shemtri but ya ne ye free say ade na ye de ye ma no enye wo mu ya sa me ya ne ye na sa me ye bema ade na ewo ye tiri mu no se bema nifo na ya na pa kuru chaw na ya dabi se so de ekoso nyina isanka ugidi se man mom na ko chi mema no the other way round ke kumbe waso sa dabi ya chi wo mo dabi ya dabi ya banafu bi tete ni kuna uhuru se gana tsani kuni kama papa ne ka tu ya no no su tu ka no sam papa ne do am no hu se ne yiri di na chi no afa ohu ba bi on pake no mu di kuma se run about ohunu ba bia onyina no won si game because ba bia be jana cross marking water na chi si ya no mu ko and he fa na wujina no si afa de ya cho because da bia wo ye wo cho wo se nya no kure wa fa bia no mu se no obi friend se ka ho bra be hwade oba pake ka no ba bia ni kunu to mu wie do mu ye nyina wie ya sepe no hu ye bibia wie ya no betra otumi nya abotre kra kote baabi emo mo ko she ho mo ye de on be ma betumi ebenya sa akoko do wo bo wura wo sesi a enti ba ma ni nkuntwe de e wo soro wo tete ya wo mu wie bibia ba 12:31 fe no ko siga no wa ba fie ti be ga na parking car ni na parking car so nim sa na jo sa so ana na tina ke wo tu ya no so parking ni tu no do much after her driving me no ka ye di mechi die I say no mu ko o fa ji na ga na fa ji no mu nam ko ka jetia no fa ka jetia ni abe fa dum so ka so de ga ni be kwa ko rafi sinu a yeah esun ka be ma no a
kameje di se nko be kwa de akopem ka ne to na onya daje mpokra nkotena wo nhwe se Otwen sese. Enti no kuntwe mu pa de mema ni abotre wo e ma wa abotre wo. Mo pa. E che mema. Ende erukure. Da yen hwe we so mema no mutwe no nkuru bebre no so no mostly se omo nta anye mema omo no omo yire kra no mu di nkomo. Obetumi adi nkomo wa abonten obesre ebi afie kra omutimo no woni efie hofo no betumi adi nkomo asre baso woni ne yira nkasa kra bedi nkomo asre no but ono so a won pese oba no eni obi nso ebeye close se anu ne ye ka no se efie ba ko a wo kan sisi na mimpi abonten mra na woni ayi tenant form ye mama na siri ye we onu pie ba no beto se me ne ma no yesa do ebe ne yasa me ni nkomo na so me ne ma no yesa no ebe ne aba on react say ya me ye no aya me ko bi du on ma boy na me ko no so mi ta mi hu se na wi se da wi hu sa bomb mi ta sa wo bona mu din se masa wudi agro me ku o sa pepe enti ye hu na se de ye besi apo no e mari hu na no mo bu anichi sanity nyame amfa mo babo se amfa free store ma wa amfa free store me ye free store ma e so ye nchechire ma no dodo ase de ye se wo mo ye ko mo konko aso no de ma it is true say on say de bia meta kind of platform is say sa me na me ye be ment me de me fu achi nya hwe but oba de fa achi na ya amane me na me ye panyin ti me de me na akora nya asema nya sa ne ma nya on say me ne nya ho but the man ko shete de bia ana de mi hu say man ko na ne yampo na so react kra nkosi aga if say ya me ati ase say oba na kwa be ma na ko for bad ne ba wa ya se oba na ko fa be ma ne and so I have to say be ma will control wo our remo no man keten nti ofi say na do beto say ukun ani obi di agro na obu afo na jaware na kwai na obenya ba fofo so na ni kwa ba jwa nti I have to say woni nyi hu kwa wontimi nka na kese aha nti ama e ma na e wo sa problem but be ma bi so wa ti say de ka obu wa ya agro akeke e bia ma ni nyi ho be jai ba be ma bi so ohunu say me na me ye be ma me no obi di agro na ompa jai na ko so on that aspect no there say oba bi ehu saade na se hana no kwasem se ono want to mean can but hana na eno na eye problem no because sabi o say o be ma na na hawa ka beka ntiana na oyonku nipa da se nso bibia na on to mean can because of said you what na say who you are ho na ya na problem no but san ke nyina ye te ho ase ehun se oba o be mo ye nyina nyame boyen se ni suba na se so ni santi no enti se me no oba te de ompe ente se me ye sana me ne be ma te de ompe ente se me ya ma ke de asomdwe be ba bebre but because of the position of a mema ene se bi ya bosunti edu ba bi a na ye de man konko asomu e wo nyoma bebre mu a omuntumi nkan so omudi ya opa na me dem su se e hona se nke mema betima ye ho bibia okay nke beboa ma ba ma menka we say on the side of nuntwe ne se de ye kan ma nyame oboye se ni suban ne se so enti sane yo ma no ho eye natural bembe bia e wo saade no ase se wunyu se on se wo na on se ye wadwe se bembe betima ware bebre ba wo ba wuntimi ware bebre sane yo ma no ye ninim no amamre sem ni ade no ama mema be hu se edidie mema ni enti se but wo ba de wuntimi nkofa mema bebre se mekunu eni wo sa but mema de fanase se yi Kenya o ma chance se yi se Kenya o ma ene enya se afena ni o ma bebre da ne ene enya ha se Ghana akama ye yi kisosum to nchen me ya se ye kono ye na nanom te amanom ti ware mienu ni miensa ne nan a me ba jo yes wo ba wuntimi ka se ukunu ware nan je so ko ware nan so e ba na ware ma look as if say man mema wa advantage e won mo bebre hu chen ma eno na ma sa problem say e ba na kunkum no yes but say yeti asese yin na ye nipa so ye nka obi kasa bo anhye ni mu ye ma obi nkwa ho ye mu sa kasa ne mo nyina so be de e bete but me fi say me nye kisosum kra ka metima ware nan nti me ne obi di agro kekera me ware ade na yese o kan ho asem so these are some of the things ama ye hunu sa na na Marco unse ye culture no
ya bre e ma se dada oba bia ya wo bebre tirim kura se oba de wo ye baba ho wo baba ho wo ye oba kan wanu tum eyenye wo bonse se oba ka edi pe na ho wen kasa bi wo ni pa na wawo wo di ai se oba be ma kura ha no wo kofie no okoka ehu asema edi ai kan wanu tum na wo ye oba wo peso agyae wo gyae wo benya foforo chese ye culture no abramasia amama eso ense de ni mfaso enti ama emema no wo upper hand bebre wo ema so enti wo ye dai ye so wo ye oba ba ma de ade ye wo sesie na wo kofie na wo kwa akoka ho asema wo busuafo be ka kiro se ko na wo wi a ba ma na akofa no ọba neto panu yi kuna aka ọba wo bi ka ebeye ni ya se diye me ko panu abre no nti me dwene se woni ne twempena ade ne beba ọba atirim se wo yunu bi da se ọba se ne yonko ba to ade de abre ni kunu enti yesese me ko na me ko ku ọba no da bi hu sa oh enti ye culture ye sra ye nipa ye nipa singlet ne panties kura na na to abre ni kuna kasa no be kai na not to that extent okay okukuno kubo banza no to singlet ne panties debi oba anya saade no oba anya saade ye sra mema no ye simu ye tire ye di tire na mamu na ekon so ni ho a etire wo he mu yetire ekon ni ho a etire ewo he mu suso yemu ebesisi ya beti oh eti yesira mu nso yemu yie na mu nyiri ye ho se ye nyina ye dan ye yonko na mu nyan se mu kunkum ye no emoa wo ba huru na ade ba che ye kumo ba wai tini ba kuntimi ntu nkasa me ebi ntumi nka oh obi tibi ahwini ntimi nkasa me me ko akwose baabi eti yesira mema no mu hu ye se ye ka mo ho ye mobuafo ye ni ho amusu mu ni ho se mu hu se ye ni ho musu mu ni ho dia mo be krokro ye na mo be dwene ye ho mu nku ye mo be hu se mo da achi ne ye mema na aba ni o mu hu ni ada me de me hu ni sa o se mu o mu hu so mu ye mema ase se mu hu se mu aye ma eti fo se be me yo be ya dia che mi ntire o mu nyi mu hu ni wona mu nyi mu hu ni na wo ye be se mu che so na wo se ye be ma jo be me dia esi de na akoka possible factor there but enye oh that me hu se pressure ne ka ma he pressure ne ka insecurity no ne ahokyere ene ne tabia munya de ni nyina ye ne oma ebeti na masa ne oma na asisi office say de obi be me yonko be ma be yusu de na me nyini mfiro na maso monwe but ma say de kai ka say owu de enye option but ma me de me hu ne say on aya na enye once na na ten me sure chance obi okọ tu say be man bet tena hu say sa na wo ye enti enko ete say one ne yerete ohun bi da onhia bi da ofiti ye obi di pan no bra na akobo ntu me sure say be sa but bia ebe what subsequent actions bi asisi amana suspect ni o ma bi ama be si pan no was no maybe ade aba be si ni de me yes suspect oh yes suspect no I'm not saying say ni pana ya de so ko bo to ba me say enye once na so hu se pan one na ten no so go to me jai ma anytime bia no we jai no o say who say wo yere wo fu wachi a jai no why wo born na mani jai no me yere aya na mo jai no na boka mo na mo ke jai no na wo be kunu jai no enye jai no na keke o so na be me ko born na mani say me yere bo bra bia wo susu se wo hwe para unim say ye woni mani bi o wa ho be ma na ka bi kwampo ade a wo en ko no fi say nye ele bi okwa oba bi wo ne suban assistant towards nikun because nikun so aya ade bi ananye eye ne ya e don say sani o man be bi ho ontimi nye bolu ko ba busan fo amane
ko nim say me ko bu na busuan fo mane so oba no so ba obeba be cheche nsemu ene wa ye bone na ma ye bone ene twa so yenko ye ba bi ba anti eno na make say edu bebia no mo de me ye be ma na sha wo mo nsem no mo di san kwase asem no but said ye ka no enya de ye good option no in any case ma say only oba te na saudi o say bi at least ewu nyame obo ni wi ase no sabi wan fa nipa nkwa amanipa so wo nipa fom no kwara wo nti obi ko free nsem sa ma ho aso twen da wo twen ena wo mu asabi o mu wie no ma sa kum wo mu ho kwa de je so mu do ma sa kwara de say one guess was a ku ho o mu na so mu Judas ni gina wa ani o kwara de wo gina bia kwa ndima mesere ye tu wo mu fo ye nkasa de sabi de ma ena de ka wona obande ye nkasa o mo ya de ya wanka be wona ye nkasa na mum de ye pese chese wo de enkuno last you could be wadwe jano fa no koma na busua na ko lo de complain me kunu we jealous me yiri ye jealous how am I going to cope with that person okay ya beka ho asem ya brano oh na say na so jealous no answer what to oni am yi ya hwe se be ya wunsu nu kunu na we rete na hu se na tia wunsu be hu kwa ya be fa so a wunsu ne beta ha ya community 7.9 FM nti dru bra ye fa phone calls na wunsu betumi e de wadwen kire aba e de afa ho ma ne mema hwan and they are extremely jealous. Papa. Why more? And no jealousy. Then so I know it just say, who ankasa na o de wadwen kire aba na ye de afa ho yanko na ye ni ye first case enkodi enkomo oba me mo henwie me pacho enya me nkwa na me di nkomo onya mansan ene di nkomo wo mo masumu aden facha me wo mo tie nti wo nso ankasa kase a wo nso besi den wo mate wodin me pacho efemi Cynthia ejewa kodi otua ne se mojabu no wo free hin na baaye pacho atimetim okay ejewa sembe na wiai o de baaye se yenka bi mo me pacho be ma me ne tie na ejewa no kakra sa ma biem be ma me ne tie na me ne da ba ha se yenkwai eja me ne tena be 3 years no de oye me ho ade na eja awo fan so me wo ye no oye me ho ade be boso me nsa no de ye me ho ade na kontu e ba ye no ye se obekọ ti nya me ya me ko na me ko be 9 months no de ekoye ti okoye no fan so okoye be 2 years ne ne me mu e de ma no e na o frɛ me ka kire me se si ene me mu o de ma me na me ye se oh wo de ese de be ne ha no se ne ho ne ma de ko ye nyina ye basa se unya adwuma nya kwa na wanyi sika to ade aye ne ho na me ye se ne me dipa wo pa kakla wo kuru nti me pe ne ma kakla ye de ato ama no no ye se ne obi be ko me obi wo me ku obekọ ti wo kwa me nkọ ho no na me mfa ne ma ne ye de ye nkọ ma ne no na me toto ne ma free bi ka ho na eja me de ko ye me de ko ma ne nipa ne de ko ye ti nipa de ko ye no no wo frem no sisi wo de kwa kuma to ye na nyame ya adom na niema mu ye ya mini di nye de enya na see you ti ja yetete wono ma be 3 years e ko 4 years na wono ma no asende me 4 million ebu a 5 million no de amame ebu on so se wo ha se free minu ya baako na on sende 5 million ya me se na de na won sende si me phone so so wo de order say ma sende ama minu ya no ti kwa ne to me fefi nsem bebele ma kama no atum sa ne de to ande e ko be 7 years no 7 years time na me se de bi de ka kon de sa me ko masse no na me de na me kwasa na me hwede a eko na me ko masse ne ho no me mu ye me yo afa na me ko masse ho ti me ko masse ho na masse ne se si me nti be ma nenka ti wudie ko akoma to ye na de ye ko ahoblase na wanya na de to boas na mia no mia me fle me ban na me ne di nkomo ne meti na no asem ya no abopa e ma ne din akwasi di yan akwasi honest na me baaye ti me baaye me hwe ya ma asena frɛ anka bibia nkyerɛ me na me bɔ ma me mama ne na ma me yɛ da bi ɔmo ntena se hwe enye hwe ha nti ɔmo abɛsa ayɛ da etutu ɔmo nan akokuru no so na ɔmo akwakotie die maame no ɛbɛka ti yɛsa akokuru no so kobisa maame na maame ne so ɔntene ba ne nka ti bi maame mo mla na ɔbɛfrɛ de ba na kasa de besi bia no
obema mama so ayede ati ne yesa bae ti e bae wa mama asna nka bibia ne yetra ho no ma anti minya be 10 years na ekọ na msi da bi dia do ne die ante mia na msi metimi bae se de dia do ne mintimi be ma ne mitimi nsa kwasi nya de se obewale me enti yenkwa ni mu na yekwa ni mu a ebe hu die bom bia me ka ma me so sisi ude nya abotre ne yehwe ne maka cleanse ti me ya me si da bi mia me de me sa kokulu no so na ma me so de si nya abotre na ma mi mu kokora di mu aye kokora mpa wo fa mu aye bia nya de emma tu de nya abotre na okunu no na fle okunu no ti o wa na me sa fle mi kunu na me te ne nka na me sa kwasi wo fi so de ado no fi so de wo do bia wo ku anim me so me wo fom ntimi ni me ntena bia ma wo de ka kire me na me mpem ba bi nya de entena mo sisi me nka asa me nya de me nwalo ba de nya abotre me ni mu na nya de enyi na me se da bia ni mu na enyi wakọ 12 years ni eni mu nyi na tam be na ni mu be da ebe yi ti akwasi fe bibi ye ufi so untimi anye memle ensi wonom e ma me fa akla ba ko no entna sesa tu do fi so untimi nwale me ka me ka wasu de si nya abotre mi nka se meja ho na eja me suma yedi na eja me de empire na me bo se de be ya eni mu be boy na adwen be sa ya de aba me so sa na me de tete wonom ma timi ya na me se da bi me ba ha na me de masma ba bedamon na eja mo suma boa me se o pese e boa wo kwan be so sa ada se be ma ne sese o nwale me a o ma me hu o wale me a o ma me hu na nebusuafo wabo nebusuafo amane ama bia won ma frɛ na bisa ne se kwa me obi baba obi abayu tokum ene wagya na siga na akɔhye ba bi 13 years nu o be wa no ana wa wo ho abusuafo afrɛ na bisa na tie na no asɛm abusuafo afrɛ no afrɛ ma me no de mi bisa na waso afrɛ no ba ne ma ni mu aye nti minya abotre e ma no enti akwasi na se ho asɛm ne yɛ kan ene sade de woni ne ID card so no no odi tu kwan no mo a jo me pachu wo na country be no ko ye hene abrochire fa hene South Africa abrochire South Africa okay one wo South Africa okay na yenwe ebra go ko South Africa no na mo ware anya mfie sen But 3 years. 3 years or Ghana. But mo twen pra kakra nsa wo wade wo. Mo wo yan so ware ana sa wo. Me wo we ye no me nya 40 days no de beto ma mo nim se kwaso ye me ho ade. Okay. Ti twentwa ma nya aboso miensa no ye. Wo Ghana no adwuma be na no ye. O ye sprayer. E na won so e. Me so me pa cho me so me yesto. Okay. Ono na wo dwetira na wo shia na wo ade. Me pa cho de bi. Nya. Enti akwasi nest ukunu wo kodo no na woni ne bai woni ne bai ba kwa na me no na akwara na nya mfie sen ibacho na akwara no nya 4 months ne na wotwe be mi o tu kwan no okọ South Africa no na akwara na nya bosome 9 ene na wotwe mienu bosome 9 enti watiti bokwan sa wo kro me pacho okay ena sesi akra no won fie sen ipacho August no benya 13 years akra ni mo papa ipacho debi 13 years ipacho enti video call na ebi oho a wo ye na wa hwe ne ba no na wo de ne ba ne pictures na send no oh yeah sebu a osibe fa ne picture send na me dey send no na ma wa hwe ya osi wa ya de sa no de ti se kwa ka kire bi se ma that first from picture sending and fan sending na you so my iska kula me fan go school kula o ma me ti me fan sending oba na be ma oba otu ni din so otu ni din no de ye wo ade no okay yen hwe mo twempena wo ye 40 days okotu ni din a wo de ye wo ho ade ni nyina ma sitina mu yen hwe se dia sitina ni sitie na yen hwe sa anya bia no be man na owodo bi ma wa na se oba ye wo store no a wa ye ni mpo no ohunu se ho wo ba yi prema ni ba ni nsem wo bi ma me nkodi bi na me nkom ba bi ene ye se onya tetimu pe no wa fi wa ne wa fi se na no ma setre mu sitie oh me na twem plan de e kwada me nyanye store no se ma ye store no ti me na twem plan de na je nipa ba ye me ana
no wo ye me na me hu fonso bia e wo no ho sese enti wo be kɔ no wo bla wo betu kwan no me na me nya store no na me sika akada wo ba na me nya fa nye store no ti na me soa me sola ma chi 2 o'clock na me ye rice water kwa achima ti bla no wo be kɔ no sika wo nya ja me ye 5 can say 50 cedis ti 50 cedis to wo be kɔ no no was see me a me kɔ no de ma me first can nto me ho na me nkɔ na me kɔ na me kɔ na se bibia esi kwa ma me kodura says can da me ho me send dey ama me hu so your bad time nti me nya wajeje mu ti waka asa no ana me yes so wo de ekɔ na me de be ma me ye dey e wa ha nti se do de dey kwa me ma me be dey e be boa me ana wakɔye ti wakɔye na ho kyerɛ na no ɔde na me de me ba na akwa kwa wantwa no fo na me de ni kɔgya madamfo nti me de ni kɔgya madamfo na me yes da bi me so la ho ma kyerɛ ye aduane akɔ akima ti madamfo ni kunu ne energy akula no mo ne da ti me so la ma ye aduane na me de kɔ akima me so le 2 o'clock kwa enti e mo fo na me wo so amedwom na me ton aduane no saa na da bia me ye enti me na Nsem me kɔ hospital na doctor ka kyerɛ me sɛ ene ma na me so ano asimi mu enti se me nya ya me nya problem na me see you ti na ma ye container nso bi si wo no na me fa afo na me frɛ be ma me ka kwasi me so bi di nya me din sro metimi aye container nti me sra wa ade e be ka makoma bia be nya ma me bia fa na me fa ne ma ye de enwu me ka he na boy ni so si wo de wa kasa amate hye me boso me pepe me mesendo boso me so ye me frɛ na wa mfa e na me de ti ho no ma frɛ na wa mfa ti dade na mba ne frɛ no fae no se ana ma yale no waka arawusi mu sta kyerɛ wanti wantimi amfi no waka kyerɛ mba ne sɛ wone de won kana koma nto ne no nimnia wo ye enwa no na story mi ama ya ngakra na me afa ne ma guma me eja be se me dipa wo pa ngakra ewu ti boy no me hwere ya ma oja me hu se na me de na makoma da ne so ba me hu se de aduro no me ne Nsem bi a wo kana kura me yibi free ma me hu ne se nya de se obetimi ne me atna na che se okokodru South Africa ho no se oni wudi nko onya wo bi a woni wo bedi nkomo se bia janye wo keka no me ni bi menya dan ono be capsa boko abodwu kwan so but owie ode to so a de ono kan ye no wonya ho adwuma ene ono ka so bedi nka pa wa chew plans wonya de agugofu enso no owie a wonya de o kan ye no okay na wonyi ni se bia setrem nso na akoye den de ama no bebre wo ho wonya adwuma nya bia wabo asesakora wo ho ntina ama onfi wo no ada wona me ka bibisa na sa de no ye sesi me kwa me bia madwuma ho no ene last week kwa me ne ye video ko be 6 months nya me ntini nka bi ne ye video ko yo se osi nya me ka na me demo me ka we wasaka ka we nyina enso onfi waka hye me me ka ni ntu de kuma to ye mo sti na me nim ne papa ya wa ya ma me so bi nim ne me ye tua waka tu de kuma to ye eno ano no fe na onfa ohusima ba online na wa fili ho no saa no ye na kwantuo no sika wo mu na kwantuo ne de me sika ni ba me na me je lances de ma na odi ye adwuma ata no no osuam o ye adwuma o magazine na ho kire no ti me na me sika na me de je lances ma na de odun odi twika ewo Ghana sao ode ko South Africa ho na wonim se bia abusuafo na bo ano ana se eduru ba bi o ka se come sister ho na kwaji sika no ebia na abusuafo na bo ano di sika pia no enti no o di sika no send ni sister no omoti wo mo de ni free ma de aka no ne de ama wonim ne a obo an ma ne ko South Africa ho me pa cho me de o last bi no ka kire me say ni nua be ma ebo an kakra o ka kire me ni nua be ma bo an kakra nti wo kokodru ye no ko ka kire me say kokodru abe bo so me nsata me so otimi tua ne plan ne ka no di sika no so ya ade ti de plan de wa tua ne ka dada ya che say enti o send you sika no brahin wa me yati ase se bra okoye ne de be 2 years no ene dan ni mo ne de na obo ne homoden ya da se ho no waka no kre no send kakra but a free ho ba no ene niema mu be sesa niema mu sesa ye no kra no say na ya twada ado be send ye wo de ba na di sen bi wo ho no man fa se bi wo ho a 1 year no ascend 5 million afe bi wa kwa afe no kwa ye nya hwe ni atena se baby won so afe bi wo ho nso ne wo ho no ascend 4 million bi wa 3 months so munye 4 million bi wa 2 months so munye 2 million sa bi won so nya kate de no ano no bi wa yi akula ne ente ne nka
so na yete ho no moti ne nka o se enya be se abosome sen be 6 months nkomo be na woni ne di enna me ne ye video ko a me catch and say akwesi say nyame me be say doctor say ba me nso anema nkwa achime bi nti me sɛ na ma ye continent ko no me kakra na ka me fa ne me na ka me nsan sɛ be ye onya bi ma me kwa akla no be je bi akɔ school me catch no so me nya abot no de wonim nia wo ye na sa aboso me we so a obe pesika ye de ama me na me de afa ne me gu eno no na wo forte ne nka na wo for de omo tene nka pa so ubusa we ya we cement ne nka ubusa we ya we cement ne nka why no so amonte ne nka because your friend ns aden no ankasa akwase ns he fa na omu free baabi ani adukuru o ma me de sen anti asuo baabi ani adukuru ho no anti asuo edi on wodi nim na ano no o papa ti ase me pa cho debi okay ne sisters mo be doing the same say be you mo be hu say akwase ns ya na ye kan ho asem jamfu ana na nsen wono so me fe no no so ye mekuma apenni ye be ho ade o baby so na me fe ne ka kire ne say ekuma enti die o bla eye enti eye ma omuma na nye ansan na de nipa be ya na maye no na me sese ma bomo so me hu sese mo fa mo nye mo fi me de ne me de mo ba akoma fm na maba na ma be kama sana me kama sana sama sama mi di na nya na babet na baby me kuma ne ka kire me sese me de omo ba na se me be bo me bla ne ka omu de omu betua na kula na meji nipa obesha kula no wo ba na wo babo omo ka de omu benya sika atua me kuma na so wo nya fam omo ma ye ne mo wo mo ka ne de wo mo nya sika mfa ma akoda no emo nipa so so nsamfo so menim so kan de a but Oba na se yebo omo ko mbenye sketchia ombenye sketch manso no be sika no omo dey solve problem na manso no amane de omo nya be man ko eche ni yes ni wafa be man me pa cho David ujiri me pa cho Zindia ogode eje wa body no be firewood wafa be man mama pa cho David 30 years mama pa cho David ada me man so pe mama me de na me ya so la ye kona nye basa asori bia na wa asori ne yakwa ya churo se yi basa wa asori ne baba mama na me de me ra so na be ma no me de ma kuma ato be ma no so se be ma no be boa me na be ma no so wa no nye basa nti na ma kuma da be ma no so nti still a we need that so senka akwasi next ebeba no be wa wo be fa na ade afi bia so ka kire so beba afi bia ka kire so ban so 13 years afi bia wo be fi so konkonsa ni bia nyi wa so 3 akwasi next class and this ka se enye ba afoforo ho ade wo ehin fa ba bia ni ahu e ma ni de kru ba last bi oni me di nkomo na ka kire me se na ne classmate bi wo hu ni pa o de ne number man no a wo friend no ono so na classmate nanka wo pene pa wo hu ni pakula wo de wono na number e ma wo tumi ka cho se na open classmate ni pa wo ka kire me wo ka kire ne yeme se sa ne classmate ndi no open pa mema sabia so sabia nya do mo fa nche me mema sanfu bia ye o mu di kire ma ne yakon susu wan pa se wo be ya woti we betumi aka kire ni kunu be ma wa ye ne ho ade o se me classmate bi pa ye wo school ndi na me peno na me pen obetumi na wetumi afra wo yira ka kire se classmate bi na wo pen no pa wo de pa so ti ba na koma wo pen pa na ye den no se wo hu ni pa de number man na me so na nti pa ye se nti mo kro mo hono nti ni obi de number no ma ono so ye ntwa mo me de me nka se ye ntwa mo ba last bi me wo ha na wo fa afo no frɛ me no sisi me ba club be twa 2 weeks be ye ma de emergency pa na me sa akoye na se kwese da kwaso hukumi ana na dia asam na wo ka kire me waso ba club be ya be twa 2 weeks be wetimi amehwe ne ba na wo ko no wanya ka kire me boso me 9 nanim nti ato da makuma ne ekimiki na ma me ye se da bi ade a boy ne ye so mo afo mo na esi fo mo boy ne betimi akuma to atwene watimi abie na ka kire so be na de emergency wa club 2 weeks ba wasa akọ nti wo frame na me kate ko na me frame mase no na mase de sisi da bi me ba ne mai oboa wo mai se na mase da frame ne ba na ka kire se share ne wan kasa asem no ansem na wo kasa na se gedi bibi ya na e de asem ne ebeka so aba kula ni kwan se wo bona mane
once no more problem ana me pa cho there be which is our dear one touch pa because near corner the anode some of can so about the Accra now what you mean no what coin you're saying na wa kokra nya be say 8 years kra 8 years 8 years wo hu wo ne yire wo hu ne ba no wa ko no wanya 4 months 2 weeks no watumi abakra na mo so mote hene yes you what me too abakra bedi na watwemi enu wantumi amehwe wanim wantumi amehwe wo ba nanim akwa sa afre waka akire wo na bi abrantie no wo keli slowly ambo oku sunsun nkakran NS uni baby a South Africa na wo abrochime mu South Africa ho na wo minim se sa brei wadanfo bi afro kra ka kire wo dada se wo yere Cynthia J wad wa ba betna Akoma FM ha sei ye gusu a ye frɛ wo yenya ye frɛ wo maame ene wo sisters ne bi akua de phone ata na so a ye frɛ yenya badabusuafo ne fat ye hiamo ne makasa mama cheche ye nsem ba ko mienu bi ene so because anya bia no modihie ni modi nkomasie okona wo mfie sei okona me wo ese me wo 35 nso okona me wo zebu okay 13 years ni no 13 years okona me se menya 35 35 na 13 na me wo 22 dan wo 22 ampa 22 years mummy ho okono wo 22 years infia duonu mienu sese wanya 35 wo nyini kopem da ben abusua nka hwe nkire no NS akwasi NS ade wonso frɛ no na wo daadaa no nyinia ne enua baayi o nyini kase wɔ ne ho nipa kase wɔ ne ho so de onche nyini unu a umfa ni age ma no sese wo bi hu no beka se wo 40 something years and so 35 years o meme enso menene na mo a ye beka se wanyini che me enso o meme baabi a o meme baabi a so ye beka se wanyini che me o nyini abusia de wei e no utwen wo beba besi da ben ye maame asuo wone wo ba ne kasa ye gyan se mente me ba ne nka the fact say wo ba no etumi fredi nua ba ne kasa otumi fredi nua ba de sikasi ne so e ma ne yiri kokoje esi den na maame wotumi kasa wonte wo ba ne nka maame mo abusuafo binum yesre mo de ye mo anya mo den mo fa nyi wo bi Pastor Julius ye frɛ maame no won fa ye frɛ nua ba no won fa ya na ye me yase akwase ne se won fa ma ya na ye me yase se obi ba no ye frɛ o mo a o me hwetwe o mo na ase ade e besinya siwi a na afa no ma frɛ na me kan se ade na mo anfrɛ me ansa ene ade ma ene obi won e ba ha ye support obi a o ena ye no asɛm na ye ka asɛm na ye tan enti se asɛm ba ye hwese de asɛm tie and ya can say the tia pepepe and say ye fro no am here no nkyere ye mu de ntia because say ye wo banie ana obi aware no 22 years old say 35 years yes 13 good years now na ye fro mo amfa ye fro mo amfa mo so mo kan kyere say bi akone ko fa be ma fofo say so fa ye sabre ye o ko fa be ma sisi wakobo dwaman obegina so aka de obeka na ke mo kan de mbeka poto aguru na ni ma say onko bo dwaman so no wa because I be ma e ho ade se mu fi se mu pesa oba wa ne biema and once mo to nkra ma me yam ye ba ne nto so enware efise ye ba ne so onpew no no so akobo ne bra hello Ernest wow o bet na from wow yo Ernest ma ye fra we sesi ana ye ni enkomo enho hia no problem okay enti etie fa fe ni yenya Ernest ya ye ne no ba bedi nkomo na ye hunu dienti ya wagyae obi ba esi ho mfie dum ye nsani ofre bia na odada no sika tumi afi hello
Yeah, wana mene kasa. NS one mako ene kasa Ghana Akoma FM Onua TV e wana me ye madwuma. Okay. No problem. Ewia nya bone NS o yire ene adwa to ayen na wode asem bia ba beto yini mu. So ni mo yire America do asem yi. Yeah, Cynthia me da se papa paso akai no. Na wo kai wo yire sa. Okay. Wo ya me kan ba. Ena enfie dum yensen. Enfie dum yensa. 13 years of South Africa 30 years ni. Yeah, sir. Obi kwa 20 years. And I know there no problem. Obi to me to kwan di 20 years ebi well ebi so kra bro but ejina one oba no kita hodie so ene ma oba ne hunu se okay me wani da so bi sasa de tie bia bemen obese ya ba be wa me na wo no oba ne kita hodie etesai sana okachira sesia na manya mu so bi sasa oba no de okachira me danso enti wo ka ne wo ne oba ne kita hodie etesai kita hodie ni se me fan membla am so me fan ngado bi sasa wo se wo bi ti mi ko abrochire ebia be 20 years ni ade ena me say the way I was ba ne tie no ma ba ne nya dida so be ma yidie but wo ne wo yire no mutu utu kwan no wo ne wo yire no say na munkita hodie hu nsam tie me nka cho say be fa yire ko say na wo ne na say na ene be ma ne oba na me fra no bi ne mi kunu beba obaba sa obaba be wa me ana bibisa obane di mawari na wiye me yire menene kasa em jambi ati kasa dia e dimini problem dia ade na ba e di ba ko tremi ade ko dia ade na ba wona ne kasa ye nya sen menene kasa ya kura 2 months kura mai abosumi mi enu mai okay oba samu a oba ya waka nyina ne se wo ye be ma wona wote ya ma wade ya jan ho be 13 years ni e be fie mienu asem yense ko no de na je se bibia koso send sika kama ne di komo kama but e free ho ba ne de e bi ho afe na wo send afe timi twam na won send hwe afe woni ne nkita hodie so bi wo afe kra no na woni ni enkomo pokra da onte won kada enti wakowa wofo ho ebisasa anya bia no o beba no abewa no anasa sen because wo hu niema so na asem a wode ba ya no ande medine bisa san kakra papa kasa ni yanko medine bisa san akwasi anes ande se aripenti ala de ba no o compromise me mani sana so me ba ko di na se e di na de ba sika samono enkoye woni ne communication so enkoye e mani hu ne ho ano ns oyoba 13 years okay okwa no okwa wo mfie tu aduanum ye 22 years say 35 years okwa nanim wo left and right ns say baba wa me esikasam no a emma yie ena woni ne communication so wo hu ne ho ano onkwa bonkuba na so wonkwa nifa enti sinipi na ka bibi kire no ye wo peti afri wo ano no but niya kasa de baby na ni kasa fe account na no eye easy nkrata sem kura wadi ba fie no eye easy to bonya trata e ba fu no ne kasa e do bibi a e so from na wona ne kasa me pa che wo ko 13 years no wa ba kwada mama da wa medi akra be na watwim no ansa anko back no dia se ante no me kasa fun so agura na ni gidi ana ni fan fun ma ba akra nta kumasi na ba
ɛno deɛ ɔka saa kyerɛ wɔ mo enti na woni ni ɔbaa yi di agorɔ sɛ waba nkran abɛdi na awɔtwe mmienu wabra wo ma nkran mɛma nkran ante ne si dan na ne kɔdi saa agorɔ no because ukunu no ne yere ne kunu ne ho ɛna watu kwan ɛna ɔkyɛ sɛ wokɔ yɛ no nso no na nya bɛ 8 years akyi ansa wo frɛ no aka kyerɛ no sɛ wabɛdi akra na awɔtwe mmienu abɛyi yɛ yɛ nneɛma bi na wayɛ busy paa saa akɔ wo se na wodi di agorɔ na apɛ sɛ ɔte obi baako ma na davi wokɔ na wo ba no koraa no wo ba ketewa no wokɔ no wɔ mfie sɛn me ba no me wɔ 2011 ɛna me ba 2012 and how many years na wo bisa me ana me bisa wo papa wo ba no na me wɔ hɔ gya sɛ de wosi tutu nsɛm no me yɛ ka nsɛm tutu a ko bi atimi tutu nsɛm ɛyɛ nkɔmɔ ne yɛ di nti ma yɛ nkɔ ne saa ne gya sɛ wo tutu nsɛm bum 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 saa no me se oba no wo kɔ no na wo sɛn ebia wo abosome nan ebia wo afe wo no na me nya hɔ ya onya wanya kana me biri Ghana ɛna sɛ wo sɛn so 2024 yeah okay yeah what 2024 yeah 2024 yeah 2024 yeah what 2023 2023 money ya wono ma me bi sa wasam we because si ode sika kra bra wo mo etwa twere ya dabai enes ode sika bra wo mo etwa to ya dabai Ishmael sabe friend ma me biem hello hello Ernest Ade Ernest Omuame hello ojina so me pa cho sa friend man because me unu se coach bi edinachi o ka se bum 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 way what is this me nim se odi abufo na e kasa o se as onya information bi na asa no na ma ne kasa but me de bia na me tufo wasem ba obi anta obi acho bi ni obi but o se de obesi fa kasa ma tiefo a etie nyina be hu nipa ko a wo ye ti mesre Ernest on mra form na onim komuni ye wo bibi kan de emema wo mu ni bibi aka na ye mpatapa kasa wode patapa se ya no wode na mu sa wode patapa se ya no mo de na mu wo bibi ka no omo anu nsie o no yi nsam ne mako edi asam no wo so wo kwadu bofa Cynthia ho a ko abodu kwadu edi no wo ka hello yes okay me say wo la sika kra wo de bra ba so mfa hwa wo obayi eye dabai o se me man ska ha no man se wo la sika wo de me ye pese ye hu sa sema wo bayi kan eno kra na sentro enti na ebisa o so wo sika no bi wa etimi ba fe aibu afe na bi mai ene bi wa 5 million wo so won kwaje wo sister ho and minim di enti a wo yire wo ho na wo send ni wo de man sister so akwaje no minim but me bi say wo send ni sika edi say Ramazini okay me pa cho bosumi mi ense ne wo ma ne say o check sa kola ni school fees erin bibia no me man 6 million me pa cho wo di si wonu ankasa so na me was come sister on manage man oba o se bosumi mi ense ne no obra 6 million Because I never saw me. Catcher no way. Na me want for wanu tua na ka kasa 6 months ni. Ana me catcher dey say aklado e boost no e. For wanu be mind no. Ana me kasa aklado boost and then school fees no. On farmer me aja one dey just sika dey beto aduane dey wo fie. Ti me kan no so dey oyale waka amate. Mama me sister na send musika. Ana ni sister na send 6 million. Eno ano no. Enti anu ya bosumi nsia mu nie. Bosumi nsia na bosumi nsia mu ene. Bosumi nsia mu ene. Okay. Bosumi fiona. Ese bozo wo won months ni. I was 6 months ni. So 6 months I say me pa cho papa ko. Hello?
Okay. Hello. Me pa. Hello, Monsieur. Catch a coach in his one to the boss and I'm meeting Cacrache. Bema me no ti ama boa wo bema me no ti wo sika be be ya adwuma kra we ti ma ko sikai o lances na woni sika me na me kan mi sika ba be sia me so na me kwa achima na me dia ma kwa je lances wo sa kwa ya de ne ma moden me toto ne ma firi ha ene yesa de blewo support e boss na me toto na me de blewo akati wa nkai mpo sika kra nti me bia nya adwuma da se de adro no wodi ebie wa no se wodi meja ya ma me hunu woni me nya so ma me hunu ni ma me ni pa na me de ba ha ma me hunu mane nkate no akwasi nkate no so lances no akwasi on de bi was men nkate no o kate no no obi ja ne nche no was men nkate no chese de oba ne ka no eye na shi na se wa ma license ya ka wa kan wo ti de o kan wa che license bay ana na ya kan we obebondu akuni se license bay obebondu akuni se na we wo ti wo hwe so be wa sister wo be bo abre wa One wo tom chese de o si kasa wo school no so Marco Coco enka wo kra wo kasa oh say ye be ma bia oh Cynthia oh wanya sa ente sa Cynthia meba one de okeka sa friend ma me biem friend ma me bi na de we dey friend no WhatsApp one we ni picture bia da ho if I take picture wa watch Pastor Julius she said ye be ma isi kasa wo do be yi a wo oh ma we dey wo say free South Africa abewa no ma tie for kra nyina nim say bi ka kwa nya de say be fa nya de say be fa because brai onye na je say on the sister eh oh fa nya we oh na eno na de bia me kasa kwase e wudi a say o hwema wa bua sister ya bua ma boy licenses sister ya bua to top box and one de be on pena and one say me mpeu no kwa ni baby but say wo na betra sin fi do me nsa e je na so woni ni nkomo won say ni ska Pastor Julius me answer say be obefa nahi for so one Fabian but your backan what can say obey ye ne boni bia and on make us say correctors how go back who are can ne go 13 years adai wa kan na ma sadio e ti wo kwa ye no woni bi da o pa che yes brade nyankop o pa che so kwa won fa ba da woni bi da 13 years wa ka obi ba to hia tumu ma brai on persistent now on say na wo kan sa no ye busuafo anim me na me ka kire wo wa ye oba fufu ho ade because 1 year now say ni skada say wo da so don nim say wo no ba and then ebe ma afi back I told her play twem na on fa kapra kra amre na on fa amre no dia wo say oh ye dey but say wo bi na tell ya say bi oni je bia ne say bi ahoto bi a wo pe bia wunya e do on fa ho so obe dio so oni dio so obeda so na onya wasema ye investigation crap papa ye ya kire say what send this ka enye obey na kan ye ba ye hwehwemu a ye e kire so what send this ka bakra ma wo sister mo de sifie wo mu de sifie ma wo na o yire te ho sa open bi ma o yire to wo sister sifie ma o yire on ne bo bra te ho enka wo sister mo de sifie bi ma
de o ye bi ade dance he ye friend ne kasa kakra pa waka na fidie pa so pa che say sister won pe no de na ye hwe bi o mom ye ho no na ya hwe won pe na ye hwe ya hwe na kakra na bri bi ana me ka kire me ka kire ma won ye ni pa e papa o be to atwene o so do bi wa fa o ba ene na tana o jan ha kwa South Africa 13 years so be wale bi so wale bi so o jan se wonya wa ga wi ankyere no one o ba won ne ewo so be didi so ne o mfa ho mfi hye adumiensa o be fro ha wa kuma fa na o be yi ama nkwasa sense na abekeka won nya bi na me mo na kuma mu ama o be kuma to atone na so ba bu fo wonya no se won o da na wo se ni na makosha asama ado akodi asam wo ho ya mo bi ni pa bo ne sa o mo mi ni ade be hye ni pa akoma ama o ne sa be bo ni maka sa ewura de de na ma yi mo mi ni pa sa na okay ya de ne foni ne na to no mi pa so oni ns akwase ns na ya ka no asem na ebia na woni mo no me pa cho ebi kura na akwase ns wa baba ye ho ade na oba ye sister bi ho ade ana wa ba ye ya ka ne sen unia baby ebi ho ade a mama ye hu no hello yes sana eni na fa wodi ya ye no kasa ma ne nkasa wo so e eni fa wodi ma no no nkasa wo so e so ogina wo nchen beba me tia say we wadanfo no ena woni ne di komo na ne phone na edum watumi afra dia ma ne nkasa wo so ne ne nkasa se ne nyina si ho me tia say o de phone ni charge aba o de phone ni charge aba oba any abomodia because ye person asema ye person ehunu free no wa ye baako enti oba na wabɔ na mane enti ye be frɛ no na kyese wadwene ho awie oba yi oba be wa no anase wonwa no onfa ne nsanko anase wontwen no oba bɔ na mane say ye san etwa ye ho ba bie ma de ebebisa no ano no eno no se ye misa no why Enye na ọba no enim die nkoma oni ni eji anu ya ne ba no moji ọba ne phone na obi ba ono WhatsApp so anu oni ne ba ba e cha se ye so ọba ne be ka ne phone moji ne phone na mo hwe so WhatsApp be ma no ni akwa no kasa akra ne de ye ne ba obetumi ne na kasa but ye chese mebo na wosi ye misa nkomo sa wone ne yiri yi di nkomo a ya wogina wo bia na also sometimes no maybe sasa one ne di nkomo a ya wogina wo bi nti wo hu se o waka asam de bi gu oba na sum na waka asam de kra na se wonye ho adwuma papa minini din ko bibia wo bisa na wasma ye busy o fe na wasma ye busy minya kwai no ni nkomo o fe na wasma ye busy tini yes anu ade o nti wo dia wo me ye hunu wo be ya na saba no onu so wo nyini 22 say wo 35 Mr. Bla ni wo mo mbekasa akwasi na seje phone ni yankasa akwasi na osrio akwasi na mami epamoto ode me kan oko hunu wako just on pe ba no na sa
nua ba no obi gi ni on pe ba no a o ma ba ni hu kan je so ga ba no tu no on kan kire o ma ba ni hu no o ba na ye ne bone so a o ma ye hu mo se kwasi abu ye mo de oba na ye ne bone a o ma ye hu so oba na ye ne bone ma onye ne bone because wa ba bedi akra na watwe yenu wo se na me kan dia sa kwa so mo ni If I try, I want to get no good. Make your mama down. Make your mama. One on my Canada. If you saw ban on my Canada, and look here. Oh my Canada, what do ban that here? What no you even know one pra. Now who to me at that and say my bedding cry now watch you a dear na ban it will catch us so a bedding cry now watch me, you know. I buy any near my ban or ye busy to a circle back. What kind of bay trash ye? I know they are all here and try. Enti me pese ye hu se enkomo ban na wo fra wo ne ba yidie obe ware ba ne biem papa onyini e ma ye nyini ntam kra cha mema kase wo ba yi ho enti bisa wadafo ne se me pacho wo betimi edinse amwadafo yi se wo ko South Africa no won fa ba da na Man say only ye. Of course, waja will be best here 13 years in the body no be firewood. One no call South Africa no on far bada on fair bida. I've gone to over them. One far bada one pine home here. So one far bada on pine home to copim da ben will be battle come to come say. A better Ghana memu a train wa bra. A figure one in Casada. What do you want catches one far bad that you will so one win one draw. Oh my money, eh? What do I done for? Send our cabin man to our gala who be one Fabia who be one far bad. Catch a what's ready and nature say what Fabida? What Fabida? I think our bemu, I think our bemu. 13 years at least of February or Kakasa de Bichanua and can you be son in a kakra? Both sides. Both sides. Would you now one more crowd and chair was so one cassa jay? Women police set up police, but Pachamo fa a doctor Betrase. Mamma can be mentioned. Mamma can be mentioned. It's a woman who will be ban or catch one for so. What's the word here? Catch them is a one pen or for one sound call. One can be Bianca, who will be from Marino. And also, I will say, what your friend of Konongokayano. Oh, no, on Zoom moving so. And then, Mamma, I'm jealousy of almost one. Why, Quakana Mukumo? Marcos, why is it Makuda say, Mamma Zufu Subai? Or for by all, I don't know. No, not the Babas, what Tonoso. And Joke of Abema over, not the Ariana. As if you prove Kuda Subai. One pine was one far bad, then the original was Dr. Bami and cry. I was there for a higher bar center. You took so a chia, a tear for ne, a chauffeur. Now, ye can't ban near Canum Pine, Sicilia, you could to J. and Moassam. Nipper be brain, so you to toa, a room, a union and neck will be to midday. And then a homache and a joke. Okay, doctor, ma yen try your home sima emra ba. It's me friend Mr. Ama. O ba ni beto Sami ofia na. Wasin an na Mr. Me fe dwuma bae no. Sami mi fie ne bag ni wo. Ma me say so kwa ma ne ko nyim enkasa da na nipa nde na oye ma. Eh wo bani ayefo papa. Tida. Mommy, ana tida ta na girl na. Oni me shower ko set up ko ne shower. Yes. Na girl no so enam Sami ne bra so. Sami body na me bra blessing so na me di hu Sami no. Enti me bra no so tie dia Sami de ye me no. Na ne ba no hu say mama ya na mama ya so ti na ne nua ne ye me sa no. Ono so frɛ ni girl no ka che girl no say and Sami nua Sami ono ba na net ko fodua ho. Na me so na Sami di hu oba na kwanse na me nua ne de oba na fa so. Na girl ni nji ntama girl no jimi number wo. Blessing wo na girl no frɛ me
nti magani ka secret e wo oni boni temu na de kire me tigani be pay ma asem okay tigani ni din komo na same ni nsem ma me ya frɛ me enu din komo ka secret na wo mu na de achi tigani so ka say so no ni nti na same ye me sa de no so ware same no ko de sin na same so de be din yes nti me gani be ye ba ko nti bo ho ade me frɛ mo same ba same ni se ge na me na kasa same so frɛ girl no e ka che ge ni san oba ye o wakra ono ye adwuma na oni ge ne keka wa ras nka ge ne pene ya nka nye so wa krai ana ge ne business na sika na owo ho no na oka che ma me ya ne se owo akra ofi South Africa ba no owo akra ba sabe no o hye wu de busa fo ni name so akra no wo ni papa ko ni se akra no mu wan so ba no wo ho mi wan so na me ho no oh nti ye be ka ba ko ana me ko susu asem no kire no ana osisika wo ye obi di hye bani su obi di hye ana kwan abone de fast nti on person busu afo be se wo ho no wo bani bitime di wo dwane ono so bibi ye ne sesia na wontimi fe busu afo mbo mama ne enti to me ko a so dia wo fe wontimi mbo wo busu afo na frɛ boy ne busu afo na bo mama ne nti mama ko me frɛ boy ne wo fa ko fi nansa na mo ne na ma me bo ne wo fa na ma ne se kwan se na ne wo fa se ne de me nam so na me kra manyim ne wo fa ne so obisa ne wo fa se se nye ne kra no no kra ba ne ko tini fie na da me ba ne kra be di eden nti ono hwe me ne me ba boy no na ye kukumponi ye beso statement ne wo fa ne make mama no nti asame ha me na ko boy sister na instance no wo fa ne kasa wa anya ade nti betime twa ntro de ato boy ne so na nti mo mi one day ni fie djuma bae no da one day ni fie djuma bae na aduani ni still she fridge mu ana me to mo ba se be no edi nti me na aduani awie na boy ni nya akọ ono pop se na mama ya no ne kasa ma twanya sa memba ana me so de chemesi akọ adwuma nti wo se me ye me nema ntam ti me da se na ma chemesi ma so akọ adwuma ye fie no so akwan pe ma me twa kia bisuwo bibi se me cross road bibi se me ma me cross road am se de se na ade nyem se me cross road de me cross road na girl sa me ni ma me ya kasa ka che ma me ya se me no baba ko ntimi ware me na de ntina ma me ya ne kasa ma me ni bisa ma sesa na ma me ya ni ni mu wen nta ma me we hoye na me dan me be ra dem nto ne ge ne kasa na ge ne fino sister sa me ni pabon sa me widi ni won so pon dia we ye mabo ni na still la nye bo ani fa sem na bo na fa ma ka kire me nti se ska me pese me ba ko fodua na me be to bo na me gu ni ase nti me kwa me man direction let am ka che ge ne sama na mba na bia be nam me kwa sasa na o che be ka card wa ko hwe ase nti no ntina ni baby na de o ye ne se be bo ana onye ma so wa o hand ai no ama be ka che me say na dafu bi o wa che ne plagi atwi me be tu kwankwa brochi no no ko na ti den to so so nti o meka no no mutena dan ni se na obo se na wakwa ka che obi say sister no so treshi me ye treshi with madam ne wo It's Madam 87.9 FM Ushebi Onia TV, Rabi One TV, and I feel say from Facebook, YouTube, TikTok, and also a live. Doctor, Mami, yeah, chia at you for. Na asam de ntwamuda debi yanso yebehia afoforo debi yebehia afoforo enti yare yanso so ntwamuda eye dan ya yedidi ayenom yi die na chese ye tie nyina na chese ye pe ayaresa enso so akira kwan yankopon bo onipa na obo yare kan ho enti se na utie me na usisi ene hawo wachika se wakọ hospital ama doctor atwa o se wachika se na emu abiebie ho awewe Mr. Babia uhia ewasa wodi wani kire eye ban herbal center ye kan ban herbal center ya so ye na ebi wo Spinters 18 junction ene wo Kumase Atonsu Agogo na ban herbal center ye adwuma from Juada kopem memeneda ade bi ha obi ye ukotodwe ena se ho etwitwie uhu ne awo ya wo ho a Mr. Babia wodi wani be kire pe ye Dr. Ba nso yi to a efoma US ye nyunyu ade a ne nipa bebre esu wo ho ye sasabro yare a ye frɛ na arthritis edi nipa bebre nya eba na wo kasa ne mu nyina wi hu ne ya wo ho ma me mpacho frɛ Dr. Ba number ne sese a na fa wani kire ya so ye be hyew ama yare ne nyina ase atu e bia wodofo bi na mu abu anase ne sisi anase wakɔtɔ amena bi mu ama wo hunu ne ya wo nya ne ho a ma me mesro ba bia wodi wani be kire Dr. Ba so ye
ene nipa bebre sori o se me koyo operation so be ko no wo mma biem nipa bebre be wie no wakadam but wo baba aso ye ya mesro ye de ahaban keke ene etutu wachi kase no so na nyankopɔn adom nansa nan wo ze kase no nyina san fifi kama emu abiebie nyina be keka si kama ama wo pomoden no atumi awie peye obi tie me ne sabo anase ye frɛ ne kidney ene ha no wachinchina ma wuhu ni ya wo ya wo ho Mr. Fred Dr. Ban number no me number ni 0244 988 004 wo fra e baba me ya me ho nkomo bia wo pese wo ne Dr. Ban di bia no ye betumi adi na ade ba ko ha me sen ka kire wo ne se obi wo ho nso stroke na e hawo ene aka what to them and asa wo na mana wo nan no nsa aye utitiriti wuhu ni ya wo ya wo ho wo de no so ebi obi ahwe wo mpo but wo da su kutapoma wache ya mesro ba bia wudi wani be kire be ba akopɛ eye Dr. Ban aso ye be hwew ama yare ni nyina ase atu afiri ho mesro ba bia wudi wani be kire ye Dr. Ban aso ye was Spinters Road 18 Junction taxi rank fo bi ho udu Spinters 18 Junction wa taxi fo na wo ho na abu so mo say o baba aso ye omo do baba e na uduru Atonsu agogo nso so aye wa government hospital na chi anasa onye duru Atonsu agogo station ho abu sa say wo ko Dr. Ban aso ye obi o ho bia be kirew esa ye nyuma papa ye ntino mesro ebia won so so utie me na wo de ye kompo sabasabi ode bia gise ye de yansa tenetene wo so de kirew mesro ne ya wuhia na se udi wani be kirew Dr. Ban aso ye de bosome ba ko pe ebe yi kompo na free ho aduro na ye de ma nya fe na ode kwatane wo minimu ama obi ahu se wo ye aduro bia odi fra wadua ne keke ebia wo de ye fibroid why your operation ya but still a wo ma na esen fifi etete wo mesra for wani kire Dr. Ban so ye na o frɛ ya nyankopɔn adom ye wadus nwanwaso a ye de be ma fibroid ni nyina afri ho ebia wo de ye hernia ene abeto wo nam wo ye wo ho hye enye yie mesra ene obi wo ho a spray keke o twam na obi bo spray ne fa no so a na chese owu ani yese ntehye wa yare a ene bro ni frɛ na asthma yare no mesra Dr. Ban de na wotwe me nsape ene solve sa problem na amawo uba be baba ya na sa uba branche na sabasabi wasi so asa yare etiti ni nti da ben na obeto healer no akwa akosi fa ne bra Dr. Ban so ye be ma na duro nyankopɔn dom acha ye bosome baako ase betu ama wo ho ato mbacho o frɛ me number no number ni 0244 988 004 mbacho o fra Dr. Ban na be fa wo line no ene wadi nkomo ne ye ha wo bia no mesre ebie ne utie a program nyina wo dampam wa chinchina still anda so bia mae mesrew wo kase na se wachi kase ntie mon ne wakadam ne stroke ama waye ama wadwuma kora wontumi mfo wani nkohwe ena nipa bebre chese ayayro hosam mesrew ba number wo be frɛ pe eye Dr. Ban number no frɛ ye number no ye be kyerɛw no wa be gya yaresa papa acha ye bosome mienu stroke yare ne nyina afiri ho ama wo ho ato ma me ebie ne wakɔwo ye se akora ne ye nsuo ba o twa no kon enye wo ye hwe enye ye to namfofo e ba na wo de ni sie mesrew fa ne fa wani kyerɛ Dr. Ban aso ye betu yare na ase ama ne kon ne ade na ontumi nkeka no ho no nyankopɔn adom ni nyina be ye nkunimde ebie ne wo se tie me wo de ye hepatitis wakoye lab ahodo a check yes ABCD mesrew ne ya wo hia ne se wo be frɛ Dr. Ban ye be hwew ama hepatitis ni nyina ase atu wodofo na wakote gyamu a yese sabasabe oyare otwa no anase broni frɛ ne epilepsy ene ha wo de hye no mesrew frɛ Ban so ye number yi ye wadu nwanwaso a ye de mana nyankopɔn adom onkotwa entintobie ma wade na sie te sasabe butomade oye nipa eye asan na ekosan no mesrew bomoden na hwe na frɛ Ban aso ye beboa ama yare na se yatu mbacho ne wutie doctor mesrew ebia wodofo bi anase wonua bi okansem nsisi so okansem nsisi so woni ni di akro kakra bia no watwese kan asem bia nya bufu sem bia na ne bu afu tan asema anadwo obi adabo so wasoro no ne nam mesrew frɛ Ban aso ye frɛ Dr. Ban ankasa na ye mana dupon a ye di 24 hours ene tu adambo yare na se ama wo mesrew de na etete wo de na ha wo hia Dr. Ban ne na waba be boa ma nusuo ene wayere ho ni nyina to atwa ene wo ye obema na jojo nso 30 wo yiri sikuru aba na wo sikuru aba bema de na jojo nso baako ahomache wo be wo so wugina so eno ne efre obema mu bema na wadwo nso 3 4 no
papa obeye de obeto graphic obi be kenkan woto graphic a obi be kenkan enti mesrew frɛ Dr. Ban number no na Johnson bebrebe ni nyina no sebe ntini na ye ne oba de sia no sa ntini na Johnson no fam enti sɛ wanhwa nso ano a bebree wo ya wase o me de menum nsuo pa maame papa nsuo a wonnom na wo de Johnson de ya nka mesrew nka Johnson no de nka obi anam na kyese ye nhye dross kora na ya hye bibia mesrew ebia wo de diabetes oba nso so enne wahimfie ho bie kakra enne be ma bia twam kora na kyese ade kye omfrɛ obiem mesrew braba so ye wo second virgin ye de be ma bottle ba ko pɛ wahimfie wo be kama ɛho so be kitua bi nyankopɔn adom anumonyam hye ebepie mpacho utie Dr. Ban na mesrew bia wo de diabetes pressure yare na etete wo ede yare na haw ebia wo de cancer ede na etete wo a wonhunu ne a wo ye wo ho mesrew frɛ Dr. Ban number na 0244 988 004 mpacho wo fra ebeba yaso ye ade bi akiri wusu bia ne ne haw bia no ye ne ubedi ho nkomo ne aboaw apekwan a ye bepa so obenya yaresa papa yaso ye wo physiotherapist wo ho mpacho ye physical massage ye wo wos wo ho a sabe wo yare ne ye yare wo se ye jiwto wo ne yesiesie nipadua no ma bibia ye kama ye be hwe wa ma bibia wo bia aye kama ahye Nyankopɔn de anumonyam ede na etete wodofo ede na hawo ene woda wonna woba bia sabe enkrofo ne emen wo twibia ma wo ye no hwekura nsa wo tomu ntentan mpacho frɛ Dr. Ban number no ye beboa ama ase atu ede na hawo ede na ama wani so ayawo ya yi obi ho ko tata de ne no wo sha ade che wo ntumi nhyɛ biem because sabe na yere nyim ono nso nyim afuro na ye kese oba wa wo ba ko enne wo hye wata ade bi enye yi mesro frɛ Dr. Ban ye di 2 hours ena ti afu kese ye no so mesro frɛ Dr. Ban ye be boa ma waduro ama wafu no aye kama ama wo shape na tumi yi kama mesro de na tete wo ede na hawo ade a wo hia ye pɛ wo be frɛ Dr. Ban na ye chese ne hawo bia no e bia wo ma me bi da fie sabe yo ohia massage keke ene wo hia mesro fa ne bra ba so ye wo best massage bed wo ha ye de ne beto so afidie na be massage ne kama ene yesa ye ne ya de yensa enso so ye mesro ye number ne ye 0244 988 004 but o fry baba Dr. Ban so ye na number ba ko no so ye 0244 08 34 82 but o fry baba ya so ye ade bi e ha obia no etete obia no doctor no be di ho nkomo ne ahwe kwan papa bi a ye be fa so ahwew ama wa ye de hye no wasan sore abegina wo nan so maame e bia wo de ya awo e de na hawo awo wachinia so left and right ye be ma aduane a aduru a wo de be fra aduane keke nyankopa adoma ya bosome mienu anyensan no be ba ma na ye nkunim de e de na etete wo e bia ma ntumi amma wo yare so sa abri na mo ni ame ka kire wo no se frɛ Dr. Ban number no frɛ Dr. Ban number no number ni 0244 988 004 babi a wo bia no ye wo Kumase Atonsu Agogo ye wo Kontansi Road Lake Road e wo Kumase ha Lake Road ufri konongo ba uduru teka obetumi afa Atonsu ka ufri boase na ba uduru Santase Atonsu ka gina ho ufri dunkwa one ade na ba nso so a ho Santase ho a ufri sunwan na ba uduru Sofolaya Atonsu Agogo ka si wo so wo ba Dr. Ban ka bia obafuru bia ka kire mate ni no se wo ba ban so ye do baba e bia Accra na wo a ye wo Spinters Road 18 Junction Spinters 18 Junction uduru Junction ho a taxi rank for bi ho buso mo se wo ba Dr. Ban taxi fo ni nyina e do baba ban so ye nyankopon hira wo no onka wo ho so ahemfo ba wo se nyare wa nyina bedwane and I would say Kano Ismail Fawuma ne breme na me miss 2 questions binafe amamrem was say Marcos Bobo from Suhum Amponsa Market Ernest is not a good husband. He think he's Spanishing sea, but he doesn't know that he's putting himself in hot water. Okay, on also message, I don't know. Was it the man came for another woman in Ghana or Canberra or Kachana Yirin or bedding cry? Now what you know? Was it Marco? The guy is not interested in the woman anymore. She doesn't want to pay
she doesn't want to pay alimony. He wants the lady to commit adultery so that he will be free. Okay, and also message or the eba no. Mame, since I be me call ye. Ti wa won so ya na ye wo say medi mo. Yen ka no kura nipa ye nipa. Ndi no kura na wakan. Bra wa nim na mente won kakra. Ene ndi no kura na wakan. Na won hia mema e bia mema nse wo pe ene ade. O me pa so mema nse me pe. Ba emle kakra ni fa se be ko be wan ye ni na me yi ka wa no eto ho no ka wa ne hye me de no obia enka nche ba me yi ka wa ne to ho no ene obi ka kire me ba me ka kire se me woku ba se be ma na abufo bi na aba me mu na ama mayi ka wa na to na me de me woku ti me de me ni obia eni ho no nti say bia Ernest okwe wa fra wa ka cho so ba wo de nya to boase na e bia next week next month member na ya be ye bibia kama me pewa obere mama me pa so say de adro de obeka ba obo wontimi nyimi nsi ho bi mba ni ma me ni pe ada sese ne wo obe na ni kire ya de am ni problem obefa wa de oba na ni kire no baba di ya betu ye de am ni problem so wo gimesi wo se na watwemi enu sese de mintimi ntena bi okay na me de bai all right nti say mo chance the obeka na wo de nsa Akoma no o de nsa Akoma no say South Africa no wo de Akoma na busuafo no wansum wo anya wo hwa be ye dai me pa cho ne de wo so sum me wontimi ga so nsum me ene de wontimi ga so nsum me e wo so sum me esum no nso nti obesum wo no na wo je watena wo no a won pese obeka che wo se wagya wo no enti wo bedi sumachi atena wo akopin so obenya menopause se wo besum wo nti be manitifo o mie na no nka che o say da obeka che so wagya wo na wo de ne nsa akọ no wasum wo nti na wo yes de wo ti tira me kire say enei wote wo no wo ma wo de ne nsa Akoma no ana wo twen se wo beka se o mi sum wo sei ansa na wo de nsa Akoma no mama entina me so be pa che wo nya 10 years no me yes me de nsa no Akoma na me de nsa no e fa ka ko ba bia ni ho no e de ko mama asene se e dro no masene ka che so onye nsa fe de wo sa so mo je nsa no me ba ye busumi mienu na ma asene sa de nsa no e ma makuma e ba ye de chawo pa ba ye na me kunu so frɛ de chawo pa esi me papa so se osre wo ma de won wo gitu so afon enti e fa ne fon so nchen na ebi nsi ebiem na si wo ye ho klampa me nya sunsunsu aso enti me sre na awale ne de enwi ba me pase me befie na de ho bia ne ye ka odi san kwan no kan sum ho asem me pa cho da bi man ka bibia okay nti omo sa de san wa de breo e free one o mo nte hwe en free o okay ama be je adwama me what's wrong with that his friend is he an spoken man but with the same feathers flew together Ernest is a big liar and he is wasting Cynthia's time for nothing, so Cynthia should forget him and focus on her life and the life of her daughter. Mama, God bless you and your colleagues for good work. Okay, Marco, please, this Ernest and family are just making fool of this lady's life. If he won't say the truth, no problem. God will judge him. Please, some patience. Let me ensure. Also, Marco, tell him for us, if it were to be his sister and someone is doing this to her, will he lie? Okay, we'll be some messenger. Good afternoon, Gladys from Mountain Edukum. Mama, the boy is not interested in her at all, and the boy is. Mommy, yo, Elder Dominic Kwabena J, building consultant. Papa no was agent and also Branepa, broche for na mopeja padia mopa danye sie wo my Ghana no mo first kali nyina mesi papa swai. Wa beje asase yentam dia to atwa blocks na peja dan no said ya wupe bia dia si wa kuriso kama. Aye wire ni nyina kama edi ama wo bo wani ani na chase wanya japade e wo my Ghana mo na adehia mo Ghana so amope ensase ni
dan no mo frɛ papa no hwɛ nso to out kama wo se men kan kyerɛ se mprempren wɔn mo asase a wɔn mo ɛtɔ na bomire mo ɛwɔ lake ɛkwan so apram so abrankɛse abontem adwo so onwe afei adwo so dwena se trɛdɛ afei taabuom ne nwamase nyina ebi ɛwɔ hɔ apromase wobenya asase papa pa de de yie no ato de adwuma afei de wɔ pa asase de aye filling station de da ɛkwan ho pɛ ɛso ɛmfrɛ elder no ma ne bi entom wɔn ma kukura brosen ɛto so mienu de asi hɔ no ma wɔn mo ɛtɔn ɛwɔ Kenya se ɛna afei ɛbigya nkwanta jai aha Eda ni eda. Eda ye eda. Udan shenens. Sa. Eda besi ama. Ubesi ni kama. Wo pa asase a eda beto. Kama. Ye hunu ye. Asase a langa de sembia ne manso bia ni so a. Eye eda nchen. Eta no ka so mo asase ato atomu da ba mo asase ye hu nkrata nyina kama ede ama wo. Afa mommy wo se won mo wodan ya wo mo de hostel. Eti bia wa bia school na se adwuma bi na wo pe ba bi de hostel a ene ayidompo ase aprabon ho no no wo so mo dan kama esi won ma chese akakakre bi na chese won ma tensa e de afiri hom enu tie hwe na kira kwan e wa so kwa Pentecost asafo anti no ye da no Makion Temple wa e de ebe hu na kira kwan afi asafo market block number K34 e ho e na Eldan Krabata na ebe hu ba kon so e wo 0557 030197 0557 030197 frepe Elder Dominic Kwabena ejesisi adan we ma adan kama na fe wo so atimi aye fiewura yewrade na Mobile Outfitters Ghana eso so aba pa no ntia wo phone no tablet ne cameras no iWatches ni nyinada wonam se fabre ne abefo kwan no ye frɛ bibi Fusion Cyber ne clear coat ni ade ne de phone mani mu ne ade afom akire me se wo de opa oje achinyi ato phone ko so fa hwefom gan wo bon se wo besan so afa wade afa phone cases a efe nyina ebi eho na wo per stickers kama unse ne DJs no wakope no odi nimfo nyine no ni dinu DJ amase wa no de afoma akire ha ne tablet no e de laptops no sa no won ye ni nyina Mobile Outfitters won eye bia no nti wo gadget no be ye fe no wasiesie ne kama bomaden fabra wo nkra bata kumasi ase city mall no ba bia Shoprite no enchen wa wo be hu won ma cha kwan enkransho eye Accra Mall and afa West Hills Mall 0541144259 0541144259 ofrepe Mobile Outfitters Ghana one more ebeje so na fei yakwa Richmond Herbal Center ho akwaje akuafo nkune ne samna ye de samna ne bedwade na ye ne adware wi akasa apiate agu ye so nyina sa hehene ne nyina no atukura de afri so wo be kwana kwabra ne adwane ho no atwe afen se brach no odi dwene ho nam se ha mesra wa sa ha ne nyina no bomaden epe akuafo samna na fa dwade abre bia ne to hehene ne nyina se emfama wo we de na sa nya level ma so ho we de ne nya smooth kura na mo pimpos no mo ene ekro ne afa wiwie ne nyina no yakuafo esamna enko no so ye de siesie nipadua no e ma ne ye kama de litrita pa no sasabro no ne ade yakuafo nku e na wodi eto asem 0546 840846 0546 840846 so frepe wono ebeje so ahumka heat patch aye plaster nwanwa so pa ya wada sani bia hia bia wo yo bia wotate ya hututu de bia hunam tutu wo bebu a mesesa bosome so ha wontimi nko adwuma so wontimi nya hwe woda fa ku bufa so saa bomode ma wonsanka ahumka heat patch aye plaster wen mo amusura dronom no we bebo am papa nam se we de plaster na ade tare so na wen wo mode nduro na hyem dada so hunu aye herbs na wo mode ahyemo oil sahodo ni nyina na ginger oil ne cinnamon oil ni nyina ebi wom enti obi a kwan chita tutu wo ba bia wote ye wo bomoden na fa bi efam hom na hye watade egu so ma no de fam wa yase wo sa no a na chese wa hye watade no ede egu so ya ni nyina ne ahotutu no ebeto ase ede ama new tafo ye de eni be kiremo e wo Carb Royal Pharmacy afa GB Lifeline Wilkins Pharmacy Chris Pharmacy afa Old Tafo so wo be call of Kisi Chemicals Accra Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Jukat Pharmacy Tribe of Judah Herbal Center afa Takrade Ebuakwa Pharmacy AMS Akamo Kendex Shanek and afa Knox 0559991149 0559991149 wo odofo bi e wo UK Europe USA Canada ka kire no se ene ade bia ba ya twede gu ya phone so ya frɛ no tap send
tap send tap send and once watching edi ato phone so say app store na play store de kwa no ma download ne kama na de ato phone so abre bia pesa wo send sika e wo my Ghana mu no tap send and wo de fa so bre tie bi na wo dofro ne nsa etumi aka ne sika wo send ya kai say promo code no wo de Akoma FM e be hyeso Akoma FM hono a na che say wonum ama bonus tap send wonum say papa 3p garlic mixture eso ye garlic edronwa nwa so abibini dia badwa ma so a wonum fansuom fra ye ne amfa nkeja ahode e womo no jai eso ani ensa wo ka kire ade hye ta no bi pa nam se no ne boa e ma bre bia ni padua ne jane na so na kutia yade dia ne pressure no kane no okwa na ahuri ko soro no ene wonum no 3p garlic mixture e ma pressure ni nyina eso ate kora ba fom a che se wonum ade om ho afa sugar level no e ko soro na wa kese ama na broso ana wo dia no gu nsuo ntentem asma yade na etete wo a 3p garlic mixture garlic kroje ena wo mo dia ya vitamins minerals ni nyina da ebi ewo mo da sani be gina na so age no ho afri yade ho a na 3p garlic mixture 0201 000021 0201 000021 nyame ensha papa obama sawa ampa for bracket to sapon any atene can was mama the man must give the woman money because he has wasted her time or and wabesu okay tria and Mr. Kumi actually so okay Mr. Kumi message no was the woman is good the woman is good Marcos the guy is not ready to marry again the woman should curse him was one fine but that's all we're trying na simple so mondia was it ma from Ashalaja Marcos this man is killing the woman slow but thank God he is having sisters okay slow but Julius ya sabe biem ya sabe biem enti ma yenti o kakra na fe okay yo ameti atiefo Abrante na me suman ma de bia me kan me de asisem de wo de yo bia no aye careful na no ye ba ne ye kan mema de wa la tedan ne man so de ba ye ba bia ma the home say brai one sister no because atmosphere na kire se obi akotena brochiri enkoye ma no one ne yere kasa one ne makasa fine omudi abo kwa na da kura na communication ya yonkofa na da no kwa chesa aware da so ye den na 13 years o ma 1 year chi no abe on na be kasa ba ko o ma 5 years chi na pasani 500 aba bibia chesa wo mpe no na eno na ma me e ba ne se ya sebi anya nto anya ntua wa na ka se adwa me pe o hwe e se de bibia ne ma ko dum mpe obi mti wada wode aje o kakra bi ne fa ko bo bra ne ko ba bi ma akire din asemi ho ba we de oso bebu no kwase a wode na tena se 13 years so be ye den so be ye den wo se ebia u ja no kwa na kwa na se ko du bi fi enum achi na u ja na sister bi anko nyo ba for na tena ama na brabo aye ba wo waste time 30 years or 2 years 35 years o nyini de bia me ka o ba so tena se 35 na unim pena wona na shisha wale ya so sha se ko mbabo ko se hodi na wale na ya de ama nti ma ye kan no se abaye enya na waba na ye betunufo a na ke ya boni dua oboni dua so obekunu so oboni dua se ama obekunu ema ne unya yini pa bo ne nko ade a na obo dua na so nti yesre omo so ka obi na ma kunkun na do so no because bono ne nye to ntwa ya ma sa ni ma no so to ntwa dua boni san bono ni to ntwa ya when you ba we yeku mesema anya ya ha na sister ba ya ko de ho sadako be obi mana mana dwen se ko boni dua so kunu oboni dua so abra ibewu obewu mesre boni no kwase bura mam se ya kire se unya trase adwen se idimi pa na se bu mi kwase se o pese o se wajimi se wunyimi ya kontimi fa sa de ni mo antrase 13 years na no na ho so dwen se wunyimi na obi na adwa bi se na show obeku mesre mo ye tufu se kofo nya tuobo kofo nya duabo ba munso mo de ye wo munso munyai no munso munya kukukuku jaya kaka so be jai na de asumdwa abre nyina me da say Bemena Chasama, good afternoon, Marcos. This man now has traveled and think he has seen a lady more than this one, so he don't need this one again. But for the sake of coming back to Ghana to start a relationship all over again, he want to keep her like
like rather, but not knowing he's wasting the lady's time too. That's why he doesn't want to be playing with break up with her. Okay, the okay na so akwa breche or who say wakwenya away na the type be but so baby na no aka chen so na jai no eno ne asem no be me na mo ha wi South Africa for man ho fe anti no okoduru ho no omusa wo form omanim dia na ntan koye na form ne dia ahumuti no form no dia yo abusafo ya mamu nyina ha ene awia ba bibiala wo a wo hwen rock clinic limited for ye nupa ye de abadwa so a abribia na ye bobo ho dawu e de kyerɛw adrom yenu ekutamin eye metfagin ene rock mixture na rock mixture na enane srade a ewo ye nipaduam yenti na emu asisi mogya na entimi ni afusane no sa adro wei ayekutami ana ye sa adwuma ni nyina ye wonders no na metfagin no so no wono so dwumadi a edie pa ne se eye nompe enkase ani entinimu adwuma enti wo ye obi a wotena se kakra bi a se ananse akyeme ananse asomensa ananse ayese ya eye edro we mienu ana beboa wo obu a otena se ana ne nase atatai ase de nase ana ne nase no emu aye dududu ne nsa no ontimi nye ne se ne meye midie mesro eye edro rock mixture ebeyi sa hawo ni nyina ye den e de afiri hom ana obi nso wo so a efiri ne to ase eba ne na kokom esa no kɔ ne nanti no entinu no emu twetwe ne pa enti sa nipa no se wotena se kakra bi ana se ɛhɔ a nintini na ɛwɔ ne nan no ɛkɔ ne nanti no so wɔde ne nsa fa wo sɛ de me nsa fa me sɛ hɔ a na ntini mu twetwe no ama ne nanti no na wo se emu ye ne ya ayi sɛ de ekuro bi abam metfagin ene beyi sa ha wo ni nyina ye den e de afiri o ka ene sa duro we miedu boma na sa duro we emienu enkonya eye no obusa wo mo sciatica pains ana on be catch you say eye metfagin ne rock mixture ana ma manyama mayaresa manyama fa hodie entimi maame nom me papa nom obi biala wo hwe me mo amutie me e radio so no mututu mrika enkope rock mixture ene metfagin capsules bi ento na emwa na nyi sa ha wo ni nyina anye den emfiri so na wo so nya wayaresa ne nya wo fa hodie obu ha na aposo mu dudu no emu tutu no eye rock mixture ne metfagin capsules ene ne edu papa ene aba eboa onum so a utimi da wo a wo ko kete so a untimi na no wonum aduro metfagin na utimi da ye pa enti wo bowura heba shop a wo se open metfagin bi mesro number no at the TV no so betimi afre na oya den ya bonkomo mo nso so amutie radio no number no ye 0248 88 50 ana 40 0248 50 40 o frɛ no na ye engage na ofre 0244 18 32 30 0244 18 32 30 na ya wie no na ye kɔ ven eso ven capsules eno so eboa ema obi a odwonso a obre odwonso ne entimi emaye oba na ejai eba na ejai oyi oba obemu wadi mpaso agro penia ven capsules no eye enamu yade adwuma etunase ene dwunso mu hawbia na haw no eye ven capsules de ne prostate aka no ho ven capsules no ebeyi sa haw ni nyina e de afiri ho obemma mu hyehyew emu dudu emu finfim udwunso moja eye ven capsules na sa woka enipakum boma wo a enamu yade binti ama obemma no so te elfon no nompakum ene ven capsules ebom ebema obemma no emu ayedu aboa mema bebre nya se ye kase o na mum ebia na obema no etise mensei na enam se enam yare na ye wunti eso ate a usa benya ne back into kope adro we mienu pakum capsules and ven capsules pakum no bema obema no mu aye den ebeboa ama oyira ye den agiwadi aboa mema bebre amenei wo mo yire mu endi wo mo ho agrokra enti pakum no and ven capsules no ebeboa ama obema na afon no emu aye den afemu am wo dwunso mu haw no eye ven capsules ubowura heba shop no pharmacy bia na onsa beka bi janike 442 do unim ne dada ema na se ache oba wo menstrual pains wo de enonom na wonum na etu menstrual pains asenom na mfaso a unya ene se eboaw ema oba wo yi oba asima
wase na enka wo ho no enema bi fifiri wase ba wo no kunu ana wodofo hia na ne hunsuo ne sa ba abonten no eye aduro Genicure 442 no yi saa ha wo nyina ye den edi efiro aboa ma bebre enti ema no ene uhu ma ebia wo classmate bi afedie ne ne ma ekosoro eye aduro wi ana ama mema ntini hu jai enti mesra wada oyi wo ba pe aduro Genicure 442 fa bon ho ban na emoa na wanya rock mixture na ye den e de aka ho afei wo de metfagen no so count oba o to akoma akofo o to vein capsules rock mixture ana metfagen na afei wo de eye Genicure na ka ho be ma so benum for be ma wo so beto metfagen rock mixture vein capsules pakum eno ana wo beto bowura herbal shop any pharmacy shop bia no on sabeka bi dodo no yaso ye wo kumase alaba udu kumase alaba also pepenini e friend sika yani sika fie no ani di enhwani mu ehɔ no ɛyɛ ayaresa bia ntimeto nsa afro sebra hɔ ye number no biem ɛyɛ 0248 50 ana 40 0248 50 ana 0244 18 32 0244 18 ana 32 30 nti ye numbers eno no madam nyina mase nyankopon ya adoma da se ne mosa ebetimi nka bi nyame insha papa in yabema if you rock clinic limited and aba well so this next guy is very disrespectful. They are just joking with the whole panels. Very disrespectful and he must face the law. What a rubbish. So what are they? Bafine so yo ni onim se o se ne to ti se onu fu so obi e ho fe wa onu ankasa edananim Marco medase na medie me nkasa kese wi ase de obeduanu ana obetwa wo ye de ababa abawi unse se de nanim dua sitie na o kasa no na wo yesu o se anka pebibi kakrakra mamme na me mfanya adwuma sikasa na wo de mamme pebibi kakra e mamme we wo biti wa o se wukunu wa abrochiro wo hwa no wukunu wa abrochiro woni haw eno brade ni ya de ama wukunu ya de fans na man we ni kunu na de brano wo de brano wa che ne pabo ya de brano wa to atade bia ma ne ba no ya de brano na ne ho sidi si kire no papa no nya asem ketwa na nka ade na efe se waja ne 13 years anka sikasam nya ni problem enkomodie eno kra na efe kama no seconds no afre no wonya amra wodi ano no ye meja wo ho ache enyamia o wuni makwantuo mu nsem se ni se na ekọ wuhia wo se bedi ne ho few 2 weeks my bankran me be ye meni o ma papa e na meko hwe wo se yi na hi wuhia be ka se na me di agro we ompeno lady ompeno boy NSC se wo peledi ya misini hu wo boa ope koyo obema na tena wa seye na eya na eye menwanwa sa na ba ko bi bebo edua de to na yere twaso na okoye 20 years oba no sa be ka che ne se ko mempew me sister ko ne ko da ni dua ne free me yere so hye na ne yere ye ne ho hye yenye ebi na ode ye ni obema na tena wa obema na wa abrewa wo be nyima na nya ne menopause le ba wa ko omu biem se wo twa ni kunu sesi ye wo tani sesi ya wo do obehunu wo bo adwaman ye ba bo ye nsem na hu obedwamanfo wo kunu ko aba e na sesi ye e na wo fo na chie e na hwe wo tumi ntina wo ha mu na keka wo ye makwankwa maamefo ni bi betumi sesi akakedro e be hwenti aka ho de akofo na ya ase nyina aka ho efisi wo bo adwaman sa mere ye okwe wo de fa so wo se wo ba busua wo bia mfi okoye die nya ye betie mu sensie sense okoye no se maame wo bare de me atena ho sa edidi a won fa maame akore won fa maame anu aduane nyina abo me makofo na chi wo de obehunu de nka na ase ne beye aka wo behunu ewiase nyina bete mo mesin ko ho ene se yere no se ni su dwomanfo ba akore bi ma ewiase da adan na mo ye sa ade no enti mo hwa ma mo bei e de ababa wo ye afa kwan bone so wo boni dua na obewudi a wo beba ba behunu
no maka che ne se wo onyaye senye ma ko aha ne yewo e na baba awai e dia batu ye nimu a wababo won prensa asem papa be no maka kire no akabuntu mu banefo won se wo ye japade wo yere enso mu e na maji amo ya ama no what bi da se wo ba ni wo kunu ye japade ni kunu wa abro kire odi sikensi wo bi so hwan so de se odi sie na yere enso we de ye di sini ya ba so na ye 500 Ghana bo so me miensa and 9 ne dia ma ne se beje ne fa ko hwe wo ba when you ya asem papa ana sinin na wonim na na busu anim si afra wo mo mfa no munim na baba wa wei omo amehwe anka na asem na omo ama ne bo na koma anto ne yemu a omo nyina omo bebere bi so omo nyina ayema omo nyina bebere se dia baba wei wo bebere bi enti se wo munim afiri na ekọ omo nhyase fairness na ni konkomu anu ani wo pai ni tirimu mienu no on kana o meka ababa bo ya akoma ento ne yem na koma ento ne yem brel na won tire fie na sumunyo no on pena wonya ne ho na ne ho nto no me de kakra me ka cha ne sesesei on fa ne ho adwene ababa bo on fa ne ho adwene ma ne ntina se no ababa wu on fa ne ho adwene na wonya ne hwe. That's evangelist. Also, if I had not married, I would have just come for her and marry her. You know, so on worry ya. Brother wale no me mama sese. Evangelist. Baba wan. No be man na worry. Yes adia. Ma ye ni aba. Adoma da no so obi me wale no. Empress V, happy birthday. Empress V. Happy birthday. Empress V. Nyame nsha no wa wo den ye fefefe. We Empress ampa. Ze de se ma so jiu tu. E na oba se wan so. Ono so so rade dia fe ba ko. Akani fie ho. Oba se wa rade enhira. Rade enhira. Na me so panyina me ne ya adwuma so ne e na woda. The very reverend Samson obi nje. Me so panyina. Me ne ya adwuma no. Ya me so for wo se ka. Rade enhira papa. Na woda nye enhira. Amen. E che na e beba no enye wa wo che. Na ye mfa nhyew. Na di nkuni mo Methodist so. Amen. Mame aware we enya aware bi 30 years ago. Na se be ma no be bie na no abeka ne aka se wonsum no. Onka. Na ne maame ne ye maame bone bata bone. Wudini maame. Maame a wo ye wudini. Na me bompa ye se obi anfa bi nya wo baba. Wo ba ti wo mama wo nisuo. Yan kan kura nkyere nipa bi. Sa wo South Africa. Ona ono ne kan na yeah. Enkurasifo kuro we. South Africa. Yeah man. Small London. And they would do was the other. You know. South Africa. You know. Have you traveled? Zulu for be so. Batam bonne me bi se me bompa ye se obi fa bi nya wo mama. Munkumafo mo beti nisuo no bi. Ye di be ye mo. Na sister on fa ne ho adwene tem on kore ba bi. O hia se be sum no. Man chance obi be sum wo. We mo bi decide ma. Ene ma sofu nso nkotra dem na anya hwe. Twan no obeba. No no sofu so na no butu ne yere so. Na wuti na wuti nisuo for 13 years. Kacha kola nsa di papa wu. Wunya boni o. Wonya boyin young girl wuti so. Anyasa wongu o. Ada de ma ware kan hyebrehye dem sa. E de nko a. Wuti wa wutwa wan. Na we ni tira ya chemienu nipa ni agurade yankopon. Me Pastor Julo sunsun ya ba mu. Chesa asem ne me ya. Wo hwa ba ma bi a omu bu oba we kwate a. Chesa obusira sema. Che. Won fa wo kra. What is Abrochire? South Africa. Abrochire. Yeah man. Small London. Come on. Tell us that chance was our beer shop. Brazil. South Africa want to be a shop. Ojay. Ono kwa na akọ South Africa. Ghana ni be no so akọ be shop. Hairdressing store na buy dia. E na akọ kwan na wo ya ho adwuma. Se ma bia mi shop na me wo kwala wo mase. Brazil. Sister fa ho. Wo free na akoi. Ehia obi ansa. Rodika watu. Oba won kopa yire. Kacha kwa sa ni papa wu. Hwe oba wa no hwe wa bi. 5 million busumi nsia.
na the 5 afe baako afe no the 5 million aba afe no onte ne ka afe foforo na niama wote ho se wote abrichi na tesata we are going to ofo kanta we there nka wote ya grant na pass also one na da won abonde na wanya adam for no mo sere no me na me se ne ma me no pa bibi nka na sa said obi ba ti nisuo no mama nyina ba ti nisuo ya bi ba ye wo mu wote wa na usu na wanya kwa ka baba ma hye no odi obi baba ani nyame no ba di so na akotra so dem kwasi ada ai tsa duku chei ye nyanga ya na wu o ya meko pagamba nyame hu mobo Mama, happy birthday, Nkoma me rector, my former school GH Media, Leslie Adolistoro, nyame onsha no nya okese pa less. Mama eya me de bia me ka say ensem bi wo ho ane ka edin but utimi gada vim no na aka no waka on say eya on say sister kra na me ka bibi e ma bebre de ahye yetim say wo say me ne be ma eja ya osum me eti so otim na wo hu kra na wo so ka na no tum no twen say okay de bebe bia amra ne ensum me san so no so na me ma ne so de afọ mo ho adwen say ne esi enso be ka pa de ne obetena wo Mama Bema no one peno, but I know a say maybe can cry me coca se minsum na better mushroom no na ne mammy mo so tiny tea. Fi says uncle Nissa back up na. Then a mammy was sitting by Hobbe Castle which won't mean car as and papa bianchano. Now so come yo fe. So unya Bema warrior. Now mom ya discover you so now what biamano. How now knuna kayas adiana. Carbetias. And then sometimes say ma warrior cry yasa. Na wo be ma ne de o to say oba na wo de wo oba na ne no na odo ne pa what image now you won say abroche de na me kasa approach no was wrong. E bia na wo ye won so no oba wan twese kan wan fa ba wan kasa but e hyenimu yaw oba e be de so oba be react that moment now oba kan say me be shi no it is oba react eche ya na just ade no de di na ama na bro no so it on timi contain and na mama bebre bodam no because already no onye obi ane ne nkasa na afa atuna dende na afa ne tirim aya munjai say timode na amoye no ompe na enye force me de bia me kan ware en fa nko heaven enti wo na say wuntimi ware bia me no say wura me ana mbai Pastor Julius kai me ana me bae na so ware no me hwede e kona emboye mienu nyina enti wo de we de mesre bia age kakra na fa koye bibi wo ma na hwen so eye ntiase eye kasa one ne wo ba eye den aware ne mu ntwitwae because of akra na na say nkra na amowo no me de bia me kasa mesre we enye boxing bo enye yi bia no say wura me pacho mintimi ware udi we kra de wo South Africa oti ha eno say the family saneko na bia me de kakra say wo sister no so na ade oni emagu me de kakra ma wo sister no na so ha brantie we ya onye na adwen so baby bia me so ba ne ka ma ye bia ma license obuza say license ade na ye ni pabo ne nsem sa na wo brantie say ni na danfo say ne ahun so gina echi a wo toto ba na wo be ka say wo nua ba ka wo mpre say wo nua ba na say wo mpre de na ka say papa che wa danfo no na ni o be needful no on penny bia ma o ma ne pen ba means na we won say ye oti we oba kama pa obenya ne so ne de no abo na bra abo papa bia tan ne be ne da se papa oti abejafo nyina enka ha ya akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumade enche ye bebia homa no atum na won so wodide wo kafa ho e de aba ama Mommy Yari ribi biscuit and I'm saying ne enu no bia say kama mpanifo ne nkwada nyina rekamfo e kama papa wo bodwa ya pebie na fa so wadwabo na se ayie na ponto ne dwabo bia no pebi ne fa so ma hoho no a eba no eye gregre fine ne ma wom de aye ntine mu odu sa wudru fie na aduane nyanya ready apani ba ribi na koda aribi na fa bibia koye e de maye 0266 830003 0266 830003 home sweet cereal lego mix so Tom Brown kama no pa breakfast no eno a ne wo bia edidie wonom e de mo wheat ana fe so ya beans na afrafa ne kama hwehwehwa wo de sigya so akakra bi na toy bebre eno timpanifo ne kwada nyina atimi di emeso abusua ne nyina eso poku trade na dum pampa so ultimate lane ho ya bisabi na won ma bi ento afei edum PZ MTN office kwan mu a ke so adihye market ebu akwa ofenso atonsu ena feta no so nyina obenya bi atom 0246697358 0246697358
Grow fine mojadro ebe mo nyini aye kama no nti obi bia mmomode a na ne nsa enka bi wa kwa na so wontumi na de be chi no aye hodwodu akwa fikyere ne mankoyi emfa ma no moja de ba bebre anasa wo de ne de kakra bi na twa eye nkwa na wote a eye grow fine herbal tonic vitamins ahodo ne nyina ahyemu ma eboa pa ma infections nyina da esi ano tentem kra de ma de wa ya de afei na ne ho eto no grow fine mojadro be mo ti esi wona so ntempa no a body no be nyini kama eye grow fine herbal tonic ba bia to nro na fa bibidro bia no wo benya bi ato wono mo ka hodo abre bia twetwamo e wo mpotam no nte wote se grow fine ka no etwamo a ya bomode na pe wo de eto 0244596532 0244596532 Zahara mixture, Zahara G capsules, afe man capsules, any Hindi herbal mixture, Africa Rensic Ventures, way a nu papa abaches will be echefa ewo mom. Their infections are chair one so sa ye ba and now ye bear menemusa yadiano, say you go no syphilis candida, a momodin, son in Sabeka Zahara mixture, any Zahara G capsules, carbon topa ye and wouldn't show them, ebe memena infections in it was here at the amount. A face will cry a bear mana me mariano near man kwe so when money true this hour mistotria, and na Zahara man capsules bebo pa ma memariano etumi edi mo da biara da no pa ne anwumre bobɔ ne mienu na wo so timi gina wo na so hindi heba mesha malaria do tatahwe ya etu malaria mo wa nyina se efri unipaduam typhoid diabetes eno so ya ma wonsanka hindi heba mesha 0248569335 0248569335 Daiwood Herbal Hospital Sashinina Drono Enye one ewa Daiwood 360 capsules afe ointment and afe Daiwood Herbal Mixture na 360 capsules na ebo to sisi yade ase sasabro sabre ensua ya fefe no sasabro na kan ho padia bomode ma wonsa enka bi wode to pa ye no ememena kwa nipadua mu no na ointment na efi Daiwood akache no so wode strasa redie no ani na yaw ni nyinada etoase e de ma afe so kra no wo ye bema anasa wo ye ba na malaria e na etete wo tumi ni di nanse wa nyanga wo so ate wa hehan ya ene na Daiwood Herbal Mixture so e wo ho e de ma wo ba pin for de ma kwada nu for ne de wonya nya mfihya du miesa entwe ne ho emfiri ho herbal shop any pharmacy biada ye bisa sahweni nro no na ye ma obi entom 0201681717 0201681717 Nana ye bi si brana kache ewa agona samai wo kwa so besi wona na ye bi junction brai na abaji huhum bambo spiritual problem bia edi abrabo ni nya da biara da wo de no abrabo na ya penisie so hono esu ni awrehwo wo de se de ba akokura ni de ba akokura ni wabrabo no mu a nana ye bi si brana kache eyeduabo generational cases anase dutuo bi anase se wo de he akwanto ho asemi abre bia wo kwa bekwa embassy ho ni abanso wa nana ye bi si brana se bibi si kwa huhum wiase no nana bene pa ya bambo ho asemo wode egu akwam ede ama 0243134535 0243134535 ahunka hit patch plaster nwanwaso ni nie bomadi pe bi ne fatu ya no asekofodua Eastern Chemist bi ho Chris Pharma Mikado Pharmacy after that pharmacy Begoro Pharmacy afei Drug Right Owusko B McDowell McHope and afei Medicasa ashama nsom obekọ Ekus Pharmacy Create Pharmacy nkokọ Ma Mercy Information Center osino Kwampam Pharmacy Kumase Akoma FM 0599991149 0599991149 Bell Park just perfect toilet rolls papa yeah this is the washroom this is here kama they are soft but not weak strong but not hard just perfect afei one our kitchen towels kama emu odro this is jadia echepa na mse no nkwa na atimede pepa esa de no nsuo chimmo esa yusu biem afei ya pe packet tissue ni bia fato pes mu botom ba bia wonam bia no na chese watimi dia pepa ho asiesie ho kama 0551144400 0551144400 Health Alert Clinic let's go herbal one the herbal na afei organic product and frafra wa bia nim na kabomo ede to yade ase no de also yade atare ne so pa wontimi ni meko efa na ni nkyere mu enam se ho de also yade laptop ene ho wa won so so a wonya ntwa bra wonyi nsa ne ye na so boso me so a wo ye ba na nkwa fikyirefo ni kyerem afi hypertension de watena se kakra bia na ne nsa ne na yetitriti bad cholesterol num gondonum enam sa yade kyesa yade bebre no ano yade ni kyerem e wo Health Alert Clinic Madina Kaso apokuase ashaman e na fe takwa de dwada kopim fiada de biara da won e bo adwuma 0242518893 0242518893 ni what
Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Noah Hema, ACS, would the name Emma Workshop, no Pejamo, Emma Size, and Utimijan, and now a friend of Dr. Nimo, the woman penis repairer. Yadia Bebraya Cronkroy, the doctor, and say, I won't want some watching China bre, I won't want some idea, my money, memon in Adam, Dr. Samumbre, now one Shanshano and Famamum. Abrebia, one a research papa panam said, woman scientist, a cuckoo and a word Jumaya, dear Bia, and I are a sadie, a ni what, and a catch a lab, and a face scanning machines. Akese wa mo edidi dwuma eno nte won kran ya doctor so abepiem won kran Photorama baby a go filling station won NS chemist ene di animhwem na ahya no so se enkran no ya wada ekope memene da bia doctor pani nankasa e won kran afa kumasi atonsu monako junction woni adansi rural bank edi animhwem 0279087687 0279087687 wo ye ba na ye pemfo nyame aye wadom tam no ye so ene wo kwa wo so Eve labor pad ena wo de nam say eye kama pa no e na midwife for ne say ye de siesie ma ho infections bi ani akire na etima ye rese kama say de ne nsu otofo mu ade ni ntino wo ma ja bo no kura ya chese bo ne da fo mu a botom say de tie bia no wo betumi atobie 0244310620 0244310620 Eve labor pad was ya ma ba tan nyina da aye guy Alaska Star Enterprise also my wallpapers kama topa fey sheets ahodo blunt curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and fey waterproof chemicals and stickers there fe nyina no Alaska nche we yetufo na sa ne ma bi nko na atone dia ene ebomode abra ne chanam se ho no different bebre wo mu ebo no so da fom we sika so akora na benya ne mapa akoton ate ho emfa so no nti kumase dum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen ho 0268419 596 0268419596 Busia ehunjuo ya GB ewo quick credit investment wenya besi awokwaje am ya jojo wo enya besi awokwaje na chasa da suom kura na omugina wokon ne ade de bibisi awede ehunjo pa de hiansa wo so bedi hunim one more times no so edaboko na se we no he collateral free loan anya fei na akopa bibia de besi awowa ana wokotwe susu akobie savings enoa ena Ghana card e de sa wopa besi bia adwuma tre wadwuma na face wopa besi ade asort emergency biada a quick credit investment enoa ena Ghana card channel so wa moto men Free Bank of Ghana 0596920833 0596920833 Mommy ye wie me da se papa ama ye ntwa ye homra na fe ye nkwa homa ne so Asampa bia ba je wa ko de o tia ne se mojabu no wo firi hin na bae patchat meeting etimetim okay je wa sambe na wie o de bae se ye nka bi mo me ba cho be ba me ne tie na je wa no kakra sa ma biem be ba me ne tie na me ne da ba ha se ye nkwa eja me ne tie be 3 years no de oye me ho ade oye me ho ade na eja awo fa so me wo ye no oye me ho ade be boso me nsa no de ye me ho ade na kontu e ba ye no ye se obekọ ti nya me ko na me ko be 9 months no de ekoye ti okoye no fa so okoye be 2 years ne ne me mu e de ma no e na ofre me ka kire me se si e ne me mu o de ma me na me se oh wo de they say they be how no se ne ho ne mo de ko nyina ye basa se unya adwuma nya kwa no wanyi skato ade aye ne ho na me se ne me dipa wo pa kakla wo kulum ti me pe ne ma kakla ye de ato ama no no ye se ne obi be ko me obi wo meku obekọ ti wo kwa me nko ho no na me fa ne ma ne de nko ma ne no na me toto ne ma free bi ka ho na eja me de koye me de ko ma ne nipa ne de koye ti nipa de koye no no ofrem no asisi wo de ko akoma to ye nyame ya adom na ne mamu ye ya mi ndi nye de enya na see you ti ja yetete ho no ma be 3 years e ko 4 years ne ho no ma no asende me 4 million ebu a 5 million no de amame ebu on so se ho ha se firi mu nua ba ko na on sende 5 million me am say na de na on sende si me phone so so wo de order say ma sende ama mi nua no ti kwani to me fefi nsem beble ma kama no atum sa ne de to ande ko be 7 years no ti 7 years time na me se de bi de ka ko de se me ko ma se no na me de na me ko sa na me de a e ko na me ko ma se ne ho no me mu ye me yo afa na me ko ma se ho ti me ko ma se ho na ma se ne se si me nti be ma nenka ti wudie ko akoma to ye na de ko ahoblase na wanya na de to boas na mia no mia me fle me ban na me ne di nkomo ne meti na no asem ya no abopa e ma ne din
akwasi deɛ akwasi ernest na me baaye ti me baaye me hwɛ ya ma sena frɛ anka bibia nkyerɛ me na me bɔ ma me ma ne na ma me yɛ daabi ɔmo ntena sɛ hwɛ enye hwɛ ha nti ɔmo abɛsa ayɛ dɛ tutu ɔmo nan akokuru no so na ɔmo akɔtie deɛ maame no ɛbɛka ti ɛsɛ akokuru no so kobisa maame na maame ne so wɔnte ne ba ne nka ti bi maame mumla na ɔbɛfrɛ de ba na kasa de besi bia no ɔbɛma maame ma so ayɛ dɛ ate ne yɛ sa baaye ti e bai wa ma asena nka bibia na yetra ho no ma anti nya be se 10 years na ekọ na msi daabi dia do ne die anti nya na msi metimi bai se de dia do ne mintimi be ma ne mitimi za kwasi nya de se obewale me enti yenkwa ni mu na yekwa ni mu a ebe hu die bom bia me ka ma me so sisi ude nya abotre nya ehwe ne ma ka cleanser ti me ya me se daabi nya me de me kokuma sa kokulu no so na ma me so de si nya abotre na ma mi mu kokura di mu aye kokura mpa ho fa mu aye bia nya de emma tu de nya abotre na ukunu no na fle ukunu no ti o wa na me sa fle mi ukunu na me te ne nka na me sa kwasi wo fi so de ado no fi so de o do bia wo ku anim me so me wo fom untimi ni me ntena bia ma wo de ka kire me na me mpem ba bi nya de entena wo sisi me nka asa me nya de me nwalo ba de nya abotre me na ni me mu na nya de enye na me se da bia ni mu na nya yi wakọ 12 years ni eni mu nyi na tan be na ni mu be de ebe yi ti akwasi fe bibi ye wo fi so untimi anye me mle ensi wonom e ma me fa akla ba ko no entena sesa tu do fi so untimi nwale me ka me ka wasu de si nya abotre me nka se me ja ho na ja me suma yedi na ja me de empire na me bo se de be ya eni me be boy na adwen be sa ya de aba me so sa na me de tete wono ma ti me ya na me se da bi me ba na me de me asma ba be da mo na ja mo suma boa me ti se o pese boa wo kwan be so sa ada se be ma ne se o nwale me a o ma me hu o wale me a o ma me hu na busuafo wabo na busuafo amane ama bia won ma frɛ na bisa ne se kwa me obi baba obi abayua tokum ene wagya na siga na akwhye ba bi 30 0322498036 0322498037 within the baby free Mami akosia papa bie. Beni abema papa bie. Mami akosia. Naija. Kanta mi to ni to. Onso bodi, ebo ba so sia ni fi ho. Omi ya be la transia injisia pole. So 20 years. O chance be man me de. So much well. We na see ta ko ni ka no so on de so ano. Ni be ko fa na siama. Obi a mi na ba ni sibi jira so. O so se be bo ati na si ta ti e da no den. Wọ́n sá ń kọ́ mọ́bí wọn bẹ̀rẹ̀ náà pàpọ̀ sí àwọn ọba jíjẹ́ sí wọn nígbà sípì. Esha papa original Naija no odi ni baabi afrefre. Àyẹ̀fẹ́ mi ṣáàgì ní kàfẹ́ fún àbíntì. Yẹn kọ́ ẹ̀ ṣáàgì. Mpaboafo no yẹ bí emu kuha. Wọ́n bí emu kuha. Maako. South Africa ayé na ọdí ẹ gàgà ìta nù. Yẹ́mẹ̀. South Africa first about chicken rings no chicken rings no and South Africa no go bloody ata. Let's not do this for 30 years. We dey on we jump, we big jump. I don't see them want to finish so another. Na oba besia what na 30 years. So come for a final years. Oba man dey. Le pan come na year. One year no juma pa na dey dia so no oba no kan. Lebo na mo ka eya na mo ka se nje e ma na ha na etina e twituna no ma ko e ma so kwa o pa so no ba na o kwa o pa so e tete won ho obo na ko pa no le bi ko pa ni priye ele kwa o pa so a o ki etina no sa na tie ni ka so ba wa ai sa anu akọpa no wo so no ba ma ko ejina kwa na o ye ma so na me ba ma ko e ko na kwa so nti ni bi ejina wa abi asem na so beta Itimako, mama de ya kitu na hapo na. Nyame shage, we didn't baby afrefre. Marco. Yes. Marco, mama mama baso e ujuma pa mo ye bas maamisha pa. Na
your friend ya kwesi ewu a taxi driver the junction so pay tamako e man mema de e mema e jealous so enyia pa we be man na onye jealous a be we do sika be dana ba na be tu America ko pe ko si akwan fa fi jealous e jealous de mako na je mako abe be ma yi to ti ti ne nsamu ya onye na agere say oba be wa yo ba no enti no witimi se wa ware foforo kwa ne oba na ti South Africa o enti ne organ na ade masa on fa na nya hwe enti mesre no enya de oba be ware no enti no on pesiki mu ngam no fa mre no no fa nyu na koma na yenu no ma no so no that di ma stay now mo da so di achi woni be ma ti kwan 10 years enti ninka on san ye na se de se o dwene ho da so ti la se ni ku abrochiri oh enti nya ye nyoma ha adwene o yi ni ma bibria o ebi nse ana mi ku abrochiri mi ku abrochiri that you know me judge ya me chidi abesi ya makra meda se ba ku bi jina so ma me fa na me nkro wai meda so din ba bia fe ni aba ko ti aba fa bi fa kwata ye pam me me ma me nyane ni aba ma so mo asante ma pon ko fi ase no tanko ni aba ma me ma no abegafo nya mo ni aduma na me twani tia me dia me be ma na busuafo na me di wo mo ho ya kakra mo ma ju bi di siesi almost 14 years dia se na makoka che oba ne na busuafo ije se be me na busuafo mo na so mo bibi na so mo be ja oba mo nya no na se dia se na fatom de me ni aba ma ne wato no wa fa man de me ka che mi aba so fa no wadwin 14 years ye nya de be ma ne be ba wa sa ba be wa lu bi me da se ni aba me ensha papa fa kwata ha na ye de akoma mu nsem dwumade ni sie na dwuada jin bosume ne de to so etumienu nyame ya dom ochina ye da foforo sabre de abusu apani samia champion surest pepe little ni team na ye krado Akoma sports or see the powerful sports powerful ampa enutino bomodi anse ubeti de be koso Akoma dansium na yet mediatina all day. This Akoma dansium na yet mediatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo.